Catch them. Say, me didn't say ba ha. I fed the currents, papa, the abe PM. Currents, papa, bah. Patron. Currents. Never papa. Patron. And you never ye. So, what do you nipper back when I buy? And so, when you nipper back one count, not just a common seminal. You had the boy back who come no mammy, you know. So I said, yes, it's no. And see, Bomadiana a kayen. And I know a sunbane, fiadano, a sunbane, I would the bar say. Na yene bemano eni nkomo Ba cho fiadano me ba se Kofi Eric woni manye mu mfi me won hwe me enti mumwa me no won hwe me ba cho no na me de ba da be kitwa se ya na de ba Akoma FM 87.9 kan ba ye ni na wo bi anhwe bi na no fiada enne no oye adwuma enne na afa no wa behwe wo pemu atie sister se wo asa bow asa woti hai mahunu se bibia bow etiefo mehwe eye kanzen keti animu a wode tia asa to so bi se edie na aye hu di ama wo edie na abo hu ya me nwanwa die na abo hu eye nwanwa se me de Kofi Eric na ba e afa de Richard Entry so abepiem aha sa wo bo ni din patron enti wo de ka wonsam no bi ani kakra kire yen asama me de ba ni se Kofi Eric won fi me one manyam wo muwa me waya na adwen se ansa no ena no asam na wo de to yanim no start me mpa de wo ye no start asam no mpa cho mana no me ka se ma o 5 na Akoma FM de to sinsia na me nyimu na me hu be man me hu no obo ho na me na net bo ho afi de me na tena 2 years be man yin sen pie ma o mfi me afi kra o se me nkonko yi se mangwa nko yi a enya what dey say yes obi na han ma no ni ade na so ke ne ya besla na woni entwi ase opa ma wan fie ono dan nche to ba betan wo eno wo ne eno wo so wo ne eno wo so wo ne wo ka de wo ba kwa me mi ama ka me so wo ba ka so me papa wo ka de ya mo so ni sister ni mame e kwada momra me so sister mo mame hey mo so sister mo mame hey Kwada mo so sister mo mame wa sister Brafinya botre sister nya botre enyo ruti na ba e wate hey Kate e popwan why you go try wine Kate popwan why you go try wine Kate popwan Kate Sister Brafinya to pass here baby Obapa trasema me meeting na ba wate trasema me trasema me Kate ma winning baby I'm free by winning baby sister Brafinya I'm free by yeah why you want papa wo kwa konso so police station e ba me so me nsuro ma me nsuro sister no wanya wa maska sister we di ma fa so no wa ti me sika di da why no wa maska to di ani da ai kwada nyabote sister Brafinya mo sema me wate na Kate aha ye me pacho yes no so the mama madam jujuna bo mama me pacho yenti na ba yenti na ba yenti na ba what dey say yes no me pacho yenti na ba ye pacho Kate aden ah Kate what the be wo oba go ni dey what the cat was for free PlayStation come on me no na chichi ajo ko di wa I don't go there I don't oh ya ko na me ka na umu ya dey
eno so esi etie pepepe eno nti bomodia na ka me ho en e wakoma 87.9 Akoma mu nsam dwumadie no na wiei yatrase a yede ebrewo no eno nti bomodia na ka ye ho e wo Facebook live yakoma 87.9 FM like page no comment na afi no share YouTube Akoma 879 FM na eno so subscribe to 87.9 na wabomodia na wonya notification pe no wahunu sampa time aso na wa join na bibia etumi akọ kama de amaye bon che usha na wabomodia na wa share na wa share na bibia aye kama edi amaye Solomon Kwabena Efa ye menua solo wagina so top fan plus 2 what's good afternoon Maa Akos and the crew. I'm watching live from Palma de mamo mehame area you and also kasa free Spain asa okay milestone follower ama Lena ama nyame on show. So good afternoon to you all. Ama yajusu and Shara plus 1 Abdul Fosu Malik milestone follower Ejenim Benjamin Eminia Bema Abranti Papabi wanye milestone follower kwanka mentiase Ejenim Onyame ensure milestone follower Docas Odum was good afternoon to you all Doc Nyame ensure Docas said you would city no obey Dr. Dabi so and a future Mauli one also a follower Nyame ensure so follow Akumamunsam was good afternoon Maa Akos good afternoon dear Samson Abdul Fosu Malik Shara plus 1 one also dear Nana Henry watch the Alizo where your milestone follower Nana Onyame ensure Prince Anoche ye minu Anoche papa bi oye follower sanso and Shara plus 1 yakunedu sewa Janet Ampafo where your milestone follower Onyame ensure se onso udiachi Nana ama top fan plus 1 Onyame ensure Perseus Clutch and also a follower Educhumwa Agnes or your follower or say good afternoon na just say womodos pa mas babatu or your sharer monko swana mon share Educhumwa Agnes Bismarck Edu Yabua or no a milestone follower and na fe Akoma FM 87.9 ni awanya no kra koswana share maye menu abema aduana ba branche wode ato Maa Akos great family so was a time aso and what they are two fans of Akoma nsam so was a time aso nti obi amra subi na fe monshe ade pena was yensha Emmanuel Adams yensha Sachibia Chelsea was yensha afia pokua wono so gina so Man Rose or yensha menua be ma Sam enyum Sam or yensha nti monko so a na monshe emfa emaye awia Pastor Julius Naba wa say na nakua koko ewa ha and afen so Evangelist Samuel Mensah wono so ewo fie ha Piwak Natural Health and a Grow Fine Herbal Tonic one and afa first story and we kase Pastor Julius Akoma FM update Enra story no Akoma FM 87.9 hunu enra ye de yaka yase sede onyame de favor ne adom no amaye nti enipa bia ne beka sa bia no se na nakoma wosoro sadien ebewi akire no bonsa akoma na bafom na yatumi asiesie enu nti Pastor Julius ene enra yenua ba ye a oba ye de na sewa yenua ba na onya akwanhia no a na ama na bubuo no ye fra be ma no ene ne di nkomo na ye brain nti nkomo no anwie ye wie ne be ma no koto aso ene di a wode ma ye nti Akoma FM ye wo ho na be ma no ankasa efreye Pastor Julius ene be ma no edi enkomo enu nti wode ho update no ebe ma ye pastor ma yo ene anopai enyi ye kra ne ye frɛ se wa kunu ono na frɛ on say man na me ka se o make statement me say adana ode on fa akula ne maye no abusuani bia crazy man na je e ma me hu se bi wo ho ya ode bi wo ho nti no enra me ne kasa no na asa commander so ye say no of this year Tuesday and Wednesday na any dapotia esi don't mean say bia next week Wednesday and Tuesday no beba nti ye say me be di nkomo na ye 20 friend no ofre ye no
vasi ye ni di nkomo ma say na Akoma ba for mama chese me van say atiefo say no na atiefo hu no say oye hash kakra e wo so a ye ne ka say na Akoma ba from krama wa church ne nsemu na ya odie to wa hye ye mbo say ebinada we ya ebinada we na wotwe o de akwara ne be ba studio ha na ye ba ye ne say wa ahia na ya kan asem de yi atu na de say oye bia no wa hye bo say ne ba no de o ma ne say da na enye say o twe akwara na firi say wa ho enti obeba amenya ba be hia ne aka na kama na e de asomdua ba enti ma aha de onya de wasem ba feedback de o sa be kan obenya positive results say na say wa ni say bia nukuru bu afu e na o mpeso be hu ne ba enye sa na te wa ye krado say Tuesday ebe na wotwe ye nyina ye besia na ye de ye atu ye na de asomdua ba enti bebi obia ya na ma menka we ya na manfo wadwen say ase na odi ko radio so na me fra me ma na de mama results wa ha so obanu onya results an confirm ma if you say baby ase wo de akwa ya fra brante wa mu ya wo mo no baby bebre ba nyame ado ye fra ni was Tuesday aba na to aba enne kra de wa me afra no onu an friend Akoma okay me ga say me din komo na owo bra o me yankasa no so ene nkamen twen no mfra chief say sabi de wa busy na me say my man time me say mate ena ne onu an wo ye free no wa frɛ o se mu kama o se meba dodo nyame ya dom ebra da we na wotwe meba me nyina ya tena se tese ke ye kwa ehye nda mama nkobeba o ye willing so beba se ye kwa catch so on before beba na nkobeba o problem ya entino amanfo hunu se aha no ya buo nipa enya ena ye ni ma se ena de enya ndu ase bia obi ba ha na baba benya results ye de ne kire se accident bra no wanyare ye no woni ye na o yare ye nso te bia wo mu ni enum gwase wo mu ni de enum gwase ni na no bi ba house tv so mo dem to kran ma my star tv de to so ngwase wo ni de ma service wo di bonne de a e de to tv so be yo ya nti wo mo e no tie mo tina na mo gu o mani ma se e na mo hye so mo ma e bo mo ntuma e ne to wo di bonne no hye ne to nti de ye ka no e yo no anti e ha no se ye kan sa onim se wan hwe be kwa ba be sire so se da ko wan hwe ya no no ye obi di ne no aba na ye be ne sa na emu se ubo di ya ma ye bo di ni so ha hawo ha di ya mo ma na ha mo se e bia ye kire obi ni bebi anya be na bebi anya nim guase san na mo adwene ye mo was me be kasa wie ye no na me nyam wa na me bokura to me yem like my ye release exactly why you believed ntino aha na ye bo nipa ye nsa nipa me da se papa Pastor Julius afa ye nkwan na ene story no ye ne ye nua be ma kwaku buaten enkodi nkomo mirabot na apom te say eya na wa ben kasa mo na mame na afa what na se mem kasa mem mame na say de enibre haska Akoma enibre ba meboa wo bia so a na ni abre no utimi so okasa wo se enibre wo timi ye hu enibre no awie yi ye nyina ye tie wa asem a ode baye ma me pacho awie de boko de tie ne say me pacho mene me plan say me oba ya Akoma FM 87.9 why no bet na mene ye relationship okay na mene tie de busuafo ya we enti mene na tie enti me ye na decide say ye be fire fun na ya wo ba ti after that no na Akoma FM ya ye amamre kwa so aware enti ye promise ye hu nyina enti before that you send by first one is say onya miscarriage na second one also possible the second one no within best 4-5 months na me from mama no me catch no say any sad ya na me say sa na abantini my responsible ntino ma gi bibia atom ho so me na me hwe be bibia enti onya 9 months no na onya 8 months ana oko me Akoma FM ye na ya jitum abusuafo na ya Akoma FM 87.9 enti oko mame on the 8th month enti oko me ana me koja no enti okoja no wie ye enti ye che onya tam now tam so obewo ye ne ba ago hospital ye ne ba ago hospital na
that was last year March, around 14th March last year 14th March. Okay. Enti yadene buy no na doctor no to ntimi wo nti omo yes o me ni CS ana omo operate Akoma FM Wednesday 17th March last year. That's a year today. Enti omo wo ye process bibia ka bibia me ana me twa bibia ne CS ni bibia enti ya wuni we just starting na di coffee no me within my next didn't coffee my friend my best friend and I'm in Akoma FM 87.9 me ne koye e coffee ma ye ko okochia no and now I was doing my responsibility as a man because me and magia tum se me hwe no and na me ye bibia and on the 4th month to 6th month no na am sa kasakasa ba yentem nti akasakasa ba yentem no na ma panse na bese na ye boachi bidin ti me ko no ma na wo ntina ni ma me ko no ma na wo ye matisa tantan de ani ma besa na ya wo ye be pacho me ko na me bi me to bi ti se pam se ma to pampers ne friends nkra ho niema bia me de ko no na otimi de ne nine kra boto twene say I say me onye we na me ya Akoma FM 87.9 I feel okay as oba enti no me so month bia no na me send ni sika me man sika every month bia no me pay na me money bi na ma to akra ne pampers omu ne samra ne you do all these things aka ho wo ye we nyina ma ba cho na me ka ho enti kwa ne ba ya chire no na chire me ne me friend bi ko ho ye koye na o ma me ma ya kunya tena ase na o mo ye sa dia adru ne die this is bia every month bia we say me pay 200 cedis for omo beje for akra no na me jitu mu okay ti me jitu mu no me jitu mu no na on the 5th month on the 5th month no na me ye say ye be to akra ni na ma ya ye no ho ade preko okay Akoma FM 87.9 ana sometimes no one use phone ana ne phone asay o se ma say ne phone asay enti me to phone Akoma no no se phone ne de ompe no oje phone no beto oje phone o se phone de ompe ba waje phone no oje phone no ana your friend say oje phone no ana o catch me say you see ono no scar me promises say o say me de man no kototo ene ma ye de beye no ho ade no me fama no na so won to no bo na month ne so ye misika nyamba ti sika ne ba me de be ma no ana me catch no anti asia ma me ana ye ntokwasem enti a che me frɛ na afi na o de matuo me frɛ na o de matuya ana me de me ya me my payment na ma me nto so no me twa bibia so enti me say wonya on the 6th month Akoma FM 87.9 na okoda nyame ase no na o ma me ne frɛ me say akra na tare ene ne ma o de beye enti me ka se mate ana me send no 300 cedis so on fan koto akra na tare ne we no ono se ono ne di o ma me be hwɛ ne die aya ama no ti me send ne 300 cedis no aside say month bia na me diska ma o me send ne diska no ma ne de ekoto akra no ho Akoma FM eti me pa choma yanko after that no ana your friend say one time bi me wo hono ma na me friend no the friend no say deba asem make the menene kasa on cool menene kasa te said ye oba be ma no oba kasa enti wonya butra ma no di matem 87.9 atam na mo adwumem eno nsembe no keka no se no ma o ka cha me say me be ma na
akra no nya me ba no Waso o catch us wo ye bema. ai Oba ne catch your friend saying. me pa che friend no oba ya bet ni dia kasa de Agnes Frimpong. Okay, what's hene? O atonsu bokru. Nti oba ya to make catch we say we bema. Me ye bema. We me sand nti o capital because me hu wo no. Me hu say we ye bema. But you know, enye bema ne bema. Be ba try. Nti ne mema mu sen na no wo pa kire no. Ma ne bema mu o pa kire say o pa say me ntimi wo. Oso wo ntimi wo. Oh. Enti na enti o kai na hye me pa ma. Nya asem ketua. Na me say oba ya na o pa na o kasa asemi a kire me. Enti okofie ho na ali bibi akosi ana asese because asem na okai ma ehye me pa so wonye bema wonye bema wutumi wo 87.9 okay me pa cho wo kasa ma enti okasa asem na ehye me pa enti oba ya ka kire wo say wo wonye bema oka kire me say me nya bema e say wutumi wo o say mi tete mi ntimi wo okay enti ono ne say ono no gina so ka say ai me ohwe me age ene ma me no ma deti na say me ntimi wo dia na ono no akrai ana ma be fa ne dia na say o pa che say akra ne nya me ba nti wo na wo won fie say e ba cho me 31 years 31 eno oba ya nso be won fie say pa cho me say oko 24 oko 24 pa cho ai nti wo so wo hwe wo age ne ma wa date a wo ne wo mantumi awo a na ono na wo ne na betena no kire say akra ne nya odi akra ne nya me dia oh so ma me bibia oba ye gina so Akoma FM oba ye gina o ma so tie die wo 87.9 kanyina no ono so abeto bombo no die mu aden pa bia bo ma ye ready pa ma me ba me friend no me friend no odidi matem o gina so oba ye ne di atem o die ne die na ma yo se ma mekasa mo fa me nyina so na me ntie bi na mekasa ma eti me so ma me manu who say me no I'm doing my responsibility as a man because me see real say the obo brand do stage bia real man say obefa oba baako na one na tena obobra eti sa na me man hu ye eti say me oba ya me fa ono ana me no tena ase you know decide ye we promise ourselves mo promise me patron my promise be there he be like obi a omo ye mojafra no mo de aye obi also aye de ano we did that mo ye mojafra ade a bia Akoma FM 87.9 mojafra me patron ha me pa me no because now all of my life sad me cat to say me nye bi da na de ne pushi wo ma me hu de pushi me because at that time no me am ye madwuma ana oba ya nwe first oba makwem me fan say I've been to relationship no but not at those days no na me fan say na me for bar na me nya time nya like real love man okay enti no do stage me ama me anya me sesa me enti nya me sesa me na me shi oba ya now you playboy e pa cho me kan sa enti nya me sesa me am shi oba ya no be bibia sesa ye adwuma me ye obi anim se me ne wo ho obi anim se me ne oba ya ne wo enti okay meba hello aba Akoma FM 87.9 hello aba Mom. yo pacho bomodia ne gina so kakra emame na no nsi na fe yemra mpese wote ensem na waka ne bi mate wo be kasa dodo ba wo be kasa dodo wo de gina so mame ne tie ne de ne kakra na fe yenko enti ma me pacho me mboni sima na wo de kasa okay me pacho me pese oba ya me manu hu se me ne te no na me ni bad mind bia ma no me ni adwen bone me donas te se de obe ma nya odopa ama oba ai no yetena na me o ma o start yi se subani se akra ne nya me ba no na odidi matem ni ade
ene me bakra me friend say me ba ha me friend no the same thing e didi atem odidi nyanya asem ketua o si ni pi ka kire wo say Akoma FM 87.9 akoda no enya wodia ana ne nsem a woka na wodo wadwere fa ho ma pa cho si ni pi ene anope ya me be ya me friend no sa kan sa akra no nya me dia okay na mentimi wo me nya be ma mentimi enti waka asem ma e hye me pa ada okoti awu ma me kwoti hu ye me hu je nyam ho so pa me be ma pa because as me obi a me training my train 19 no so why gym instructor pay me pa trying okay ana me jai cry aside no cry each and every morning be am training the health there me fan yagro no you different from kwatino me ma me ni obi wa bopa but kwatinya adwuma ye wo training bi a cry ya for sales booster for sales booster and you training bi a for okay ana be ma so there be ma there so be ma be wu anye se bi ana wontiri mu na ayemre be ma me hu jejina mo so Akoma FM 87.9 kasa ne sem ne chem ya sabi ya pa ana me no nete me no tina ye no so me for ochi me for ba bia wo ochi okay enti no me no tina obi anso nim na echi obeka chem se akra ne nya me ba na sabi ma me ya pa enti wo pese wo hunu from ye mi so ba ya sakra ne ye wo dia na anya wo dia pa twan na ohwe me ma me ehwe no ma me kotwia ne hospital bay me yi ni bibia oba fie na da bia me kofie ho na de mitimi ya se be ma me ye no o ma me continue chire o me no de ono na epe wanya nti no ade na no pa wanya be pa twan na edu tama na ye be hihya aware enti me ka se satam na me adwuma na me ye na ma ni pe ni so a tim ka se ne o ma me ense wiska na me fa ma no na o ma me hwe no na o ma me toto akra ne de akra ne 87.9 oni bibia na nko ana na oto o de o ma me to akra ne aduane no na ne pampers ne samra ne omo ene ada yi no na oni de o ma me mani didi o ma me mani ska ni di na me first me se wiska ma ye fan yesa said ye beba be ma busua no ani manyanyam okay because me ye madwen se me ware no woni oba ya tena fie se yansa wo be wo yi be pa cho menye ne tena from 2019 2019 okay enti wo susu se wantumi anya oba ya hwade enti na o se akra ne nyodia me pa cho that time started through ho edidi atem no ene ye no started through se mantimi maniska na de o peso oto no wantimi ankoto no ene sa ye ne started okay wo de gina so ma me na se biribi wo mu a be ma ne di si a oba ya ba mi ye hu because se de oba ya si boil na wo gina ho ma ne so ma me na Mama. Okay. What's it and some kakra? Wo boyfriend on Mama Tibia. Mama Tibia. We are not saying my auntie. Mom, I just want to say, I'm going free here. We can free something. Mama, me chakwan. Because now I'm saying, come near you. Mama, Mama, come on in your Brume, me ba na man mu wa me say. Oh, me ba na kan ne me ko shi asin na nya shi. Me ni ni mo tian ko police station na obua. Me se ma nya bibia na yi pa ne di e ko kenyin tin na ni ya asin. Na ma me ba na ma o di ni an da town de ni di na ma ni na te mama. Emma yi ma mu ka say o di ni ka ba de. Afrede the one man me free animal kwa we ti me nyina say Akoma FM 87.9 wo ko play ti ma apio me na me mouse ke nyina ko fa ka ko ma me yemo wa ba ku see hospital ma bema bi ama ba ye jino mo no see e me so pa na me see me we de me nyim utra ne ye no see e no so ba hye me ama na me see bema me ne nyim krampo no ma wo mo ne na me koba and I will see you. We know that some young man. Man, I'm sick of when the pressure ampe. Men, my will not say. Means a seminar person at ya, and an infant sick man. No, so, it's kind of window see. Maybe, or you, or maybe I'll go come to it, no, you see what it is. I'm in my papa. You can see you, Matty. Man, the woman,
What I say, when the beginning flows to what the board is no money. Or even of the buying, 200 cities of the buying. No man, the Jack Associate in the 4.2. Akoma FM 87.9. Mama. You can sit in Codin what I say. Me, I am operating for. Let's some Yamado, no man can say. You need to start Namon and to start. What's to say after me could do Fiano friend Fonso. Hey, may I then a woman in Virginia. Oh, some young little boy. Oh, how none say I give out the number, and the men and the way and wait. And then I sit at that time in Woody. And I'll say, you in the bath ID. After the between men, I'm one in the bush of Fabaha. Let the family back on what you do now with the piano. Who you young, a man, and I know how to mount. And you have to retire, I'm in my class. And the young shot. And I'm not my pressure cost so far. My pressure cost. Well, for front, my pressure, I'm not from Cranian in Como. Ma probably pa ma way or Bahanamanoka, none back, Pampers back. I put a crumple of money, you couldn't have me after ma. The man, the way at the Yamadan, my musty. And yeah, where man give me my must and planet apart and then papa so many much on too many much. What's in Capan and who be as a winner by way a year at the company you buy in a man. You put a temper for on your funny. On your funny and even 3 months. I was going to Yamasu, the girl son at Jackem, at Jackem, see you, Midaminka, man, Mocasan, and some margin. A not very yet to what about why I send by now. After the yes, what work I send mammy. In fact, no lady, now, when I'm seeing no problem. After the thing, no man, I'm saying, Yaman, I'll show my minister. Some see you, my thing, in Joshua. Oh, she did. And one man was sab after me. Or buy a hay. Wait, or send me a month. Did you come so fullness if you maintain it about God? Wait, you are now. Who has a make for one thing? Some say, now they give us and nada. In case my mother will order my mamma, let me ask them soon. Now, not ordering now, soon. And me now you are, so now you are. Now, see, I make up for 4. After your thing. And won't I meet you and Punya for no more bush of Punya. Mo nya bema no nya bema da ke mo se nya bema no da ke mo ka se ka na mi tin de na we ka be na mcha da na ho ya wo asompa na ho ya o ma me krompo ma me wo yo ma me da ha ba se o ma me body campus say ba ko ni seminar fight se ba wa se o ma me on na mo ma me ska e ke ba na msi le ti bi en ona ma me ska ro dia ba en shi o su di man. Oh, friend, or your friend did my son, some I mean, I told my message. Oh, for 2 2 for what to 2 some man. You did my can you my look at your say. You should phone 2 2 so I order. What about the money? You charge market the dead your friend here. Where? One I was saying, one I said, I'm too you much in the gas. One I say, I'm going to go to one of them, and the way the news to follow me. Oh, Mamma, the muscle to make mass. Oh. Akoma FM. Hello, Abaya. Mama. I'm I'm person about me, saying I am so bad like. Some man in say ba for na who for him about. Mama. Obaya, why you see any nkomo? Asam na be man kan. Mama, you see, we do ba say ya. Me na papa ma sem bad. That young man musi ma say man e to no. I will go probably be nya afima. So don't hospital case. Papa ma ye life support nya ko tin e so. Ma. Eti one fuck up ma what's one na ye bibia o what's witness ma witness ba kwaku say so no na betua hospital ye operation Why I don't can crew. Me man patch me ban no pay crowd. Or see me mabuni.
me ba no pay was me friend of phone bi ma anto akume me ba no pay ai yeah mama yes Obaya mama Obaya mama to mama friend me why me so mama friend ma me na me san from Obaya so mama o se waka che ne se akoda no nya ne dia wonye be ma wo eye no kre now when it comes to get some gas akwani nya nya nsema akwani tikama mama me misa wo ke twa 7 months me se kiam nam de mamba me sa le so kwampe le be tin nyina me wo azele me nya wanya me sa le so kwampe me it's a say. Your call has been put on hold. Please wait. Hello. Your call has been put on hold. Please wait. Marco, what you are didn't monshare emame. Na kwakwe. Obey was so to me Brunwa mananimu nyina papai. Kwaku. Na okwa na wo for busan was accident no nya. Ma obwa. O fa unsanka na. Me pacho me respect ma pa. Me say although say even relationship our year kran to kwasi na say me bonus me ye yin die me say o mo ne da wo no ama na prepare pen ma pa me wo ba ye pen kro because onim o ma me ene ne beba o ma me beka won na baby enti o mo ba de won bia no ebepie enti ha de me kan say wo ba woka onipa kro na dia wode aye wa wonso wo fodie ewomu no ka na obi ba no waka na anye nwanwa waka ne dada enti mi bisa se wo bo ne pen because waso to me bro no wokwa na o ma me bisa no se nya accident be ma na abro ne sa ma ba cho waka ma na abro so although say me de me sa aka no bet me mbo nye se bia to the extent bet asem o ka che me no o ka di asem na che wa ma wo tre mo sa won so but last time na me wo dwumem ana me be fie no oni around me dwuma nso na me come morning shift na evening shift enti me ba ma me lunte me ba na almost be 9 to 10 ana won so obi ba ya ana wo me nchen enti wo se me hwe osu yi ma we ma so me kasa bi kakra kasa bi na wo line not ko enti kasa bi kwaku me ba hello Abaya na kusa for the friends me many ma beta ti so na de ti ne mbesa nya hwe si ene wudi nkoment Abaya dia bi dia wo as ama for the missing no me cry me I'm wondering say me kwa people point on me say didn't na me ma sa asim we aba how wana ya ma me what say kwaku mi bisa wo ma pacho say me say the Obaya eye wo no eno ne ha wo pacho na ha me but Obaya kire say ne wo ka nyina no kra bi anim one wo tete no two owo ye no awo so obo no anya wo na boss aka ma pacho boa madam fo ba akwa na colleague ba akwa na ne wo adwuma nkra betimi adwuma adanse ana manager or ever pure Ghana Kumasi branch say am one number me ko boss that time na me ko me madwuma say no February no mo admit omo fa me be no omo ma me your friend say omo ma me letter to confirm as a permanent worker Obaya wo hwe no man pacho from wo hwe ne kama from 7 months be oni akranya 7 months no omo catch omo ono frame say oso ohia misika ohia misika oso ohia misika then oso ohia misika because wo ba woni ne tie before obema oba ya free efia woni ne tie mu abosome nwatwenye sande akọ maame ho no na entawantawa wo montem be patcho da bi na yete ne asumdie so ya patcho okay na o ka bibi say owo ye ni mu no akasa bisi edie ne mark akasa ne si pacho I start the name e man ni si and say say o scanner o pedi akoto ene scanner na o mede man akoto to ene man na ye de be ye den to man ada you know ye de be to akra ni din no ana ye de be ye ne ho ade ye de be ye ne ho ade aha manya say scanner man no ene ma asa bufu ni start say ba but me to phone e ma no ama phone ko ma me catch am say phone ye konkolele phone dia phone ato ma no me pacho na ye konkolele Infinix Android Infinix ba me refi ne that the phone be na no expect here
me pa cho minim se bia na ope iPhone dia no pe iPhone no sika be so iPhone 87.9 sika be so na me toy so sika be so iPhone na ka de to ne ma kwaye de ho ade na me pa cho an en sa e bi iPhone ti me yo ba ho ade o me pa cho na sa time no kwa no wa pe wu she fridge ma on April and e be yi na see and now I was in too many stress okay and me mani who so on tonable na scan de meje bosia ama my yaye bibia but wonya abotra ma me na odidi matem odidi me ma me mabusuafo atem ti me ma me kwa no ka ehwehwema so because oyo ba wo ne watra be 3 years ansa wo obenyin me patro almost 3 years ansa wo ba benyin enti abewo enti sa ba we atumi anya santo boase no a esidan na enna kakra wo betwen ama wo boabo sika no de aye ne ho ade no wo ne wo ba beko ho ntokwa popo me de ne ba ha sisi ya no enti na isi ya se metini ya o ka che me se akra no enye me ba patro se metini ya wo se be bisa so wo se wo akra ne nya oba wo se wo boa wan kasa nti ma no pe ya me so me ba me frɛ no yo abaya nam kwai so se wo na kra nkasa wo radio no so wonu kasa pese wo ba enti wa foka wa fa drop ya nani abre ne ho a wo ba kwaku obaya bo menim ni suban obaya bo enti no kra bi ewo mu ne ka kwaku obaya ba kwaku ma no kra na me ka no and one who kasa ubuma but two who respect ma because me nwanum na ma okay ana wutume buro ba ma ne oprepra ma okokasa wonya accident me mbone mani mpra to so wempra obono no wempra me mbone mani mpra dakrope na asa wonsa ko pare wona de ko bo na na bae dakrope woni ne try ko 3 years ni na no me ba twan okay etimi yi o ma me kura etimi ka se o ba ya no ko akudi o montam de obi ba mo be 30% etimi didi akoesa awaye awaye ntokwa me fan se mpena twe ntokwa oba ya ya oba ewa no me pa twa woni ne tena ya me ne study no okay oye marriage material me pa twa na oye marriage material na oye na brebe na wa meye me pa twa tam o wiye no if you on the 5th month e kono awaye no nhihye ne start say a year style no the scar open no mentimi anya ama no ama adidi ho na didi time no insult ne start na oba ya marriage material me pa cho won so wo ye marriage material ma me pa cho me de me marriage material pa because me buma oh we your marriage material kwaku jide me pa twan kwaku jide obi a why hit and ramp mad also work as na ye playboy e bia na playboy is some no da so kakra pa twan say we are see we spiritual your spiritual word e wo ho bon sam timi fa nipa yusu nipa enti even say be ma e for ba we no one ne da na oja no na okofa foforo enye kwa spiritual way because oba de o say oba o ne be de wi a wonya akono ana feeling bi ma no next bon sam de no ho abewem okay enti me no sa situation na evaneshe every my life ebra wuhia oba ya no wuhia no e de na danso ewo oba ya ho ebra wuhia no hunu se da bi eni se me de playboy sam ko oba ya ho na wo se metumi ni sa ba we itina bobra kosi wiase awie e de na hu ne won ho ma de hu me hu won ho se no yo oba ti se ya ka oba obia ne obi ka se obi yo oba obia ne se de obesi a describing afa obi be ka se oh oba we oyoba na ebia ne to ebia ne nufo bia wo na nantu bia kra no ebia na ne nipesu se de sitie obi so be ka se oh lady we yoba che se obo ne homoden obi be ka se lady we yoba che se owosubai enti ya oyoba no wo de no wo be kira se okay ma ba cho me de me kira se oba ya wo honam na mo yoba ni statue ni oba me pe o pe ana oni maduane so ye oho menka ni sama okay nti woni ne tena ya bepem se obefa afro no we hu su bi wo ba yem se bia suspect so oba ya wo mpena bi oba bi nti so okasa akra we nya wo ba ene na
ukra ususu ho pe man pacho ma suspect me hu bibia Akoma 87.9 that time no say adwuma na me ye no me fan say ye near sa kasa kuma me pacho near sa me fan say ye like me fan say mature men ha me training mature men me sa ye me like me fan say me wo like na me wo amount for mo me fan so me no mo na ma mo bom ho ban ni ade enti na minim die bet so bi on na bi a at that time madwuma ne say ya ma saa de no efi ho no ne bi a ma me be loose dia ma na is ode manim ye form dia fan be na me ne tene die na minim so o de ti be me bia aside me because na even kura metimi eje ne phone metimi direct ne call e ba me de so just pese me hu nyama bi keke but me ye ni nyina na we hu bi bia won ho na we faithful no we faithful nti achi na wo wie ye na afi wo be ka cha me say akra na nya me ba afi me e be ma metimi wo no afi na ha me na to da na mama e too frustrated na woni no e wo ho no kafra woni ne wo ho no e bia wo complain da say the way ya wusi ne me ehia woni me da no mani nye ho wonya be ma wono wo kon keka bi kira wo da before wo banyima wo wan complain kra me ono kra me kra na times ya 87.9 yeah put stop to be as access and I say bisa I don't know put stop to success relationship with access and your relationship you never near behwe ye ho anim na ye ko that be ma say obebu a say bi on purses obebu on so purses enti no person motena saa na mada obi afekire ne to ahwe ewiem ana obi na mada na masore na modidi na mada na masore ya ne saa wo ma me enti mia na onye obi a on say obi ho da bia wope but oba ya anye that type yeah me fan so on penny more sir good on penny more and yes what the ho be come but onye obi a yeah on fan ho ope sex bebre okay nti entumi nkoba se obefa wachi debi okay na wo ka bibi oba ya kakra bi na wadu wa free producer sa kakra bi na odu enti yenhwe uhia oba ya no edi na sayansa na woni ne koye sa mogafra no na san na moye no ma me pacho Akoma 87.9 Mishia no Akoma 87.9 Oba mo second day no although na ofie nya na edi nkomo ofie nya na me seni ni scan ya de to oba me ho no na am say ase am say after me no aduane kra ma ni die me jollof rice ma ni di wie odi wie na say am say have sex you have say after sex no ana sa adwen no why na de buy why na this adwen buy wa na buy ya e pese ye ho why na this adwen ne buy man pacho na me na me de sa adwen buy na otiase ana say wo pushi no kakra ma me pushi no kra men pushing the crowd no crowd no very happy but na me here no na it's like me nim there na yeah but na yeah you say me yes me yeah it's like na me can say to be faithful na so we be afa ne yonko achi to be faithful but now they na me here me say enye bet because as a Christian they nyame brass ade no because last time me pacho me call Anglican on the bet right now there me call House of Faith Akoma 87.9 now we can last time be pacho na okasa no wo se moye mogafra no until last time bi tina me bi say last time be no complete statement na ba me sentence no complete ma me wo se moye mogafra no awie ye no na wo hunu say as a Christian na eni say wo ye sa de no meboa
mo de sika blade na twitwa mo anase mo de pin me pa so di pin pin na ye obi buy no say omode no be odi pin wo oba no odi bi wo ne ho no wo de hye oba nanum no oba no so de hye nanum enti mo de no mo ka bo mo keke na mo keka ansem anase na mo ye no be de wo ye no ana ye keka ansem bu so okay no ta frame me de na me so me so ta frame de no okay for ye guso ana oba ye dre hawie 3p garlic mixture 3p garlic mixture 100% garlic extract and afa ye de ewo ane ye de aka ho na ye de nuanu agudo pia gumu ne ye de agutua mu nti 3p garlic mixture de natural natural frafra wo bie nim eni nti wono mu adwuma wasa ye no ye woni padua pepepepepe wo want hye we beko wo stroke nwudua ya de yi bi wo de wonom 3p garlic mixture no etoa so a wotumi hu ne se wano a echia na wonan a wotwi ne fam ni nyina na efiri ho wo sugar wo high level no high wo koficha wote yawo wo blood pressure wo so dodo wodwo so ano ayase wafu ayekapu srade ebisi immune system nso wo koficha yawo ni nyina no wonya 3p garlic mixture daniel ba mesie ba kolona ke ba pedank ne angelos ubenya bi bomodi ane fe piwak natural 0248 928824 0248 928824 Aya Grow Fine Herbal Tonic, the finest herbal tonic of the year. Near come once away. Wanum natwa won't win the dear dana, won't win now 901 society. Waba uko fichira, and fichikromo yaw, a year menstrual disorders, and nina not me pacho. Bomadian Grow Fine Herbal Tonic, Grow Fine Mojadroni Bina Bianco Yemo, and Nanimoja dida was Sadianimu, Emma, and Tinimu, Moja is Sadiani dida, Ewan Tinimu, Grow Fine Ben Nana Sadianina, Emma Mojanedia for sunny ye, and no 2% winning the fine with dear fair. Bibia ye kama edrofo we here ye Grow Fine Herbal Tonic amansane penifo giatumo mesie ba kwalena ke ba asham room smart ebo boase Fredman se ba pedan pure leaf chemical ene herbal show bia mo obenya bi bomadia na fra ye no 0244 596532 Fred Dr. Grow Fine 0244 596532 ni anyo so Carisic Ventures we ye ne de Zahara enupano aba ye was Zahara Mixture ni G capsules na wo de Mixture no nsuo enti wo ye G capsules no a wo de gu enum pe no wo hwie Zahara Mixture nsuo no na wo de amene G capsules no goma ene ye kokoduru ni padua ni wa ye fre no a cha grenade agibu yam honam eye insayade bia beko se gonorrhea syphilis ene mu sanyade no wo ba wo de pua wo koso kuma ya ne mu agu kuro utia na fei ayensa utia na ye kuro be ma wo ba ma wa ayensa utia na ye kuro ene hu ne menyina Zahara Mixture na G capsules no ebe ye firi ho ama ho atumi ato Zahara man capsules so ye ma be ma ni sisimu aye mre na wo kosie no asese no wage mu ato a wodo benada Zahara man capsules bedu akagire mu pa ena hindi e ba mission so malaria fever typhoid diabetes na a balance of blood pressure no so perfectly enu ti bomodi akọ kanshi drugland herbal pharmacy chemical shop biamo ubenya Zahara enupa Mixture na J capsules afa Zahara man capsules ni hindi e ba mission diabetes adrota tahwede be frɛ e was 0248 56 93 35 0248 56 93 35 and 0246 34 8334 numbie na wonso edi ho adanse ene na sadia Rock Clinic Limited ye na ye de pakum capsules eba ya emema numbia otumi dia katima kapen agurei ene bema numbie ne je I don't go there wudun sampa bibia sisiso oba so enumbia na aboa no eye jenika 442 no na esisi oba no na koso kuma enum na ma aho aye wese na chese ho ache samante ba find something no de agiade van capsules and so yam obia wadwo so a wutu se na yase owodwo so twam ha no also de eye van capsules na se ye dro for Fredia ba Rock any Medfagin capsules Rock Clinic Limited fodro obia nu se eye tatahwenti ya de Medfagin capsules abadia na wawo no bia bebo amamoja e de frisane ye woni padua ni mo acute sciatic pains de wunya eye Medfagin afei oda na dwa wontumi na mo amoye adwumaden no we mo de eye Medfagin abrewa ene akokra no mu a wo mo ekọ jogging abrebia Rock Clinic Limited wo kuma se alaba aboabo station on school house ene di enhwe no mo frayen e was 0244 18 3230 0244 18 3230 and 0248
885040 nani wamo ene enkomo boat ma wonu say awo ya pa ba twan say wuwu ye wonu say awo ya e die na mo wonu say awo ya be pacho pacho say wo be ma side na be ma side e die na ma say wonu say say awo na fam o ma pacho ma wo ye respect mo ni da ho oye bibi ase bi odwen ho mienu na fei eka wom eka wa wom wo koto pampers wo koto nan akra ne yare akra ne dressa ne nyina se wo ye bi ma pacho an pa to me de nke normal ma me be ma de nke nye wodwuma program dia nke Akoma 87.9 me bi sa o sa ne se awo ya chese se dia akra no kra no onye nyini nu ba bia o oba yare wo sko wini sko e wo so ko peskam ye de no hospital na duane ya so ne pampers ya so akra no wo yese ye obeko school ne ho ne ma tina mi bi sa se awo ya enti die enti no obi ebe wo ne ba eba bosom enkron obanyem obewo no obesiesie ne se de wo kasa oba ya emu odu tokom kama no obi na yeye ne maame ne papa na utumi fa phone ana wo ko wo manim ko didi o matem wa se ba yeso utumi didi natem wanu atia wa se ba 87.9 je tiani say ma yi ne bae me fa ne say ebufu ne bae Akoma 87.9 say na wo ka kire wa se ba because wonim enya aboa no kwase anko na obi ka kire say waye no obi ho a ne gestures se do be se aye ne ho be se aye ne body no eno kra kire didi atam obechia na nenu aye obi bi say a kire didi atam nti enya kwase ne aboa nkwa eye die na wo ye ya wa se ba betumi agina ba bia ka say kwaku adi matem ma me ba cho Akoma 87.9 oba ya ma me kasa ye no it was S months okay line 2 hello yo oba ya ma me na te say yo we dia me bisa kwaku asembi na ontumi ya no yie papa mame ne ho no ye no oba ye kasa no wase kwaku adi watem timi bisa ne se awo ya se obetete wo ba fefefe no ono abefa no adi watem nsambɛn na kwaku ka kire wo a odidi wo yo obaya ma me so waje asori na wo ye nyina wonam kwai so wo ba ene na asam ne mu ayeden ene na obaya ma me se wo wo ye kwaku na betu ya hospital bills nyina ni operation bills nyina kwaku na chia hospital bills 3 million na buy and some here 1 million buy and I'm so funny again receipt ni wa ho says for kwaku the receipt ni ba yo ma anya 9 million and do 9 million oh to we receipt ni free wo ba na bag mi Obaya na di receipt ni mama e kan ye 678 na mami enya sa na di obi tu mo na musi mi kwan
December ofra me catch am say me ba bia ni fie ho enti mu hia me hwe S-months sa na aka che me oba nso se me ne nwo da enti no ohia me sika sa na aka che me Beni wa 485 man pacho say oba no wa go hospital okay asa panye no say 1 million me buy me de ma 1 million and see every one and see every so you may put here over 3 million to 1 million 1 million to buy 3 million buy ma usike ko CS ni mu 85 cedis pe na mi be tia wo kapa wo nyankopon me madance ni nso ni nyankopon madance ni nyankopon o ka che me ma me kra say misika 2 million pe na ba akra no ho me ka je me ba ma afre me ma me pa me tumi afre me ma me sesi ya mo na musi me kwan wo se me ba bia ni fie ho nti ma me nsi ho mami na o me ikwa waso wa ba wotimi toto pampers na ne ho niema no de abegu fie ho wo musa dabi wo aye ni obi ma na hwe na no Yakupe na yawo ye na. Wo ye na kupe. Wo ba wo di pampers ba ko. Wo di ba ko. Na le ba ko. Na ko le nya busume be. Abesinne. What the be ni di ma kanu kro. Okay. Ma kanu kro. Na me ba e nya me nkwa na me ba e. Wo siti wo bi sa question. Wo se mo ba no wo di die. We die wa ha. Ma me pa cho wo musi me kwan from say akwa nya 7 months musi me kwan. Omisi mi kwan akwanya 7 months no omisi mi kwan me dey now do everything to do my responsibility as a father musi mi kwan yo mama wo ba wo ho ma na ka me ba baby sa question ba ko ansa nyame sha ma Lucy dear ya kan say kwaku na money ne wanta wakakra sana moba no ebenyin sei oba ya ebenyin sei baba chiao wana ofre me ma me be fi enti enti who go who ja you na me ntie o se na who ja ya na o ji ku ni me na what all of them are going to wait and it's full of me no mate na mate money kwaku tena atena ase se ebosome bia won fa 2 million mrakra no me ba so ba ya no me ba so ba ya kwa no wade e ka ba ma o so ba ya kwa no wade anya ni se antiman ni never should have been a get a unica. Young and I'm here. You want the other money. You're not going to do it. Then there's something Banabra. If you're running over, you know, somebody more into a one yet, you're going to be able to get you. When you're angry at the idea of them, you're very. If you are going to do my wood. Oh, I was on the say. No, you are running one and to say, one other time. I will die here. Any person has one of them to me here. About a couple man, and me on what any other thing okay, and see, Ma Lucy, ya chow. I want to have you. Okay, yo, Ma Lucy, me that say, yo, Yamisha, Ma Lucy. Therefore, Ma Lucy, I'm quite so well, but some sort of buy ya, them so what buy ya ha and Ishmael ni din komo enche o ma me beka ho a asam na ye no fon sa no Akoma easy kra enti 21st cycle na Asiatica expert adawroma bomodia na ma wonsa ko ho wo de ukọ 21st cycle na Maa Akos say aha
sciatica yade no etwam wa hape no ma chena ye ne ho adwuma no kwa wo mu betutu sciatica yade no afri ho e de ama na say me ma me ba ko ba ye amobia ma minim sa ma me ko nyame fa nkoduru wo ba wa se akwa me se ma me wo se me ko 21st clinic ho. Okay, line 1. Okay, hello. 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 Obama me mo hey. Yeah, na mami. Yo, me pacho wunia ne kwaku na obaya. Minya ne obaya. Okay. Die na wuni mu fa asem yi ho. Asem ni bebre. Na me kwaku na woto ho no. Wo be fa obaya na obaya kwotena ye. Obaya betena on chese ka be mo ye da plan ka mo ka chele so ofa ma ne betena ne mami. Wo di ni atam, wo di atam di ni mami atam. Ofa mami ni munya hwe. Uni obi awo akwani na 1 year mama sa akwani bedi dia wuti woda ya ji akwani to hospital me wo ya nchina oba ya wo ya nchina musumu yin operation ko se yin yare akwani ya ji ne to akwani ntimi wo me ji to hospital say kamina na june frame sa akwani ji hospital na bae wo ko ntimi nso one day sa akwani timi humi o wo ntimi humi o ya de to hospital ayi oxygen sa kwanso omo ji 2 million o wana Tumu na se na mo for one akwani for 6 million nya ba ne se esia ready anu odi na me so ye nye support on de betimi atwa akwani yare se de na akwani bedi akoma akwani oni ti aji ani o eyi SM o se de ne eyi ni wodie akwani di SM ni ho awan se wala kwadi ma na wondi opedi so de eyi afa SM o se de afa ma na nsa na wadi eyi na akwani wuni mu hye se akwani ba sha atade o so be de na akwani kwa ne be de mi nya me ba ne kata se emane ham me ye be dike da be me ba no me di bia ma na njire wo so akwa nwe na na sa bibi yinya ya de se ne beje wo ba ma ni aba ya wo hwe no wo ti bi ni ka chere se akoni ya 7 years a wo ba ko ka je oba nti ya ye no kwa oh wo bia na no ka chere na wo ho bia na obi na ka chere wo mama me mama na bu sa ko ku me da oba ya wo me da wo wa ka sa asem no akwaku jai kwaku unya aba no le si me kwan o na sen ukru ye ho ade nya me kwa na me ni age ama na me kebi ma unya aba no o ma me na esi me kwan comedy na I was ready as a father to do my responsibility let me kwa na me kwan entin what you kwa ya entin we as a responsible father. What do you have to do? Dear me, unya ba no so be friend so be busana efia unya ba no so be busana several days me friend na me busana se before me busana se craft about akra na no didi matem se me ni ba na ohia me sika so enti wo yes no na ha me enti na ma me dey asem na ye dey e ba ha no because me dey I'm ready to do my good to your daughter to eat her. And when I say we are responsible father, I was so pregnant. I so obedo kwaku wonder. Say me kwasa ni sika eto. Me kwasa ni sika e ma obaya. Na so na you say the incidents happen na. Me say ni sika ma no na me nya evidence a. E be dey ese akwa ni sha akwa ni hu se me na me dey me hwe no enti na me ye ma adwo se me dey asem na dey e be ba ha because oba ye di na me right ma akwa mu na we nya ayi onya 3 days bi ba ye wo so akwa ni dawe ye nya no fa akwa ni nko no ba na mi de no wa no mo se die ye nya ma fa akwa ni nko o ba ye ya fa me fa ni nko hen ba kokoro me ni pa ye ado na ba ya wo ye na 2 days so ba so ko me na si wo fie ho me fa ni kwa hen abusumi enti enam yenu akoda no nka musi kwaku so obefa nako kwaku be ka no kura wo se a oba ya se akwa na nya ne benzo ba fa akwa na ba mama wo ba ye se nim se akwa papa na aba ene da akwa no to wo se na se akwa e de wo se mama wo so bi akwa ya mu akwa ni se a ba me se mi nya ba na etwa no o ba enti se no so won traffic wọ́n tẹ̀sán mo jẹ́ ntunu wọ́n sẹ́ wọ́n dà kọ́nù kọ́ hẹ̀ àwọn ọba yà sẹ́ akọ́nyẹ́ nípa èsì ifá kan di akọ́. me a very good guy o me nye nipa bọ́ni ni o. me ká sọ nípa bọ́ni ni o. ahọ́n adwendwen plenty sẹ́ o ṣe life ahọ́n yẹ ma yẹ. o nyẹ basa akọ́kú. maa basa nye se na mi tiẹ ẹnyẹ se na mi tiẹ ọba yẹ di na ne mi right so ọba yẹ di na ne mi right ẹnyẹ sẹ ẹ má di ẹ má ebu wá di ase ẹ má ebu mẹtìmí akọfẹ bi. Aha, bet me nya dia sa as a Christian one shop ban kwadia one shop ban kwadia wonya ejo ye kase eja je se de eja
And that's all my me right as a father. One year near quality. Pampers scrub boy saying. I quite better you hope to try to remember hobby. So that's what it's over hobby. What's a mama hobby? Obaya. 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 Dabe. Obaya. Efia. Ma. And I do one sign now. Ya de oxygen is see akrane so. For 3 days. Muka chakwa kumobo na manie. Ana ona oso papa obesi o de bi on so ba ya le awunim. Wuni mama on mesi o on ke chesa kwani ya 7 years obeje ne ba. Ne be ko bi anti ya na ya ne kwa. Man kan. Obie na no ka sasem no kwa ka sasem no chomo. Me ka sasem no. Oba ya ne say akwani nya me ba. Ana me say me send the message say ene me de ne be famra kwa so because ontimi nka che me say oba me no wate atena na afei wakwa awo mu abafie nyame ayi wabafie na say all of a sudden Akoma from 5 months ago no catch me say akwani nya me ba dia na je say me no menti ase so ate ase Okay. Me kwaku me bi no nua ba no ko sama ofisi okoda ne nchen no tam le kasete na ko ba afia tawe nyina nke emma Wona ye pani ana so obaya na ye pani afia. Mina me ye pani. Okay. Enti enwo ma me se omo ba ha. Enti ai ma omo medru na fe ye hu de be ka akosie. Yamisha. 21st clinic asiatica expert adaroma bomodia na ekoni ehwa asiatica yade no efidia kase ye ho de ye wo ye ma wa bibidro massage lab scan bibia ne aye okama enkran ye wodome market video dan mo kuma se ehwa overseas so for radio sunya ne techima go so sehwe 0540311311 0540311311 21st clinic wo mo asiatica expert time about center yen yedi time about mechaba TIME na chese yedi bre ato yade no eso malaria no ekwa ne ekeka ho wuntumi ne di won ma ye oye nyina so ebe free ho e de amount KNJ ba capsules ebi immune system no na etutu nam nsa yade ase tuto time about mecha no waje KNJ ba capsules ne bia ka ho ba bia to no bia ni wa wunya enrom ye no bi nto chemical ne ba shop moko ubenya be 0244 417669 0244 417669 Ayiko seasoning powder Ellen Spice and Trading Ventures yan yediaba na say wo hia spice bia kwa wo hia spice ebama waduane no ayede ebema wa hoden na ebom no ema wo yade bia nti wo hia beef seasoning powder no wo di best mu na ntwenam dwanam ne aponche na no jollof seasoning powder no adu begu jollof ni mu no na ayede stew seasoning powder so do good stew ni mu a ayehwam na ayede ba ne say ya fufu kra no wa hwa stew ni si wa obepesa wo di ebedi fufuo 0244 160750 0244 160750 Edwani supermarket biamo wo benya Ayiko seasoning powder no ebi ato buy bar center chefo ba ye boni mrane sanyare wanyina bedwane enu nti hyane so emame eye nnompe enkasemu yade wo bubugu ho ennompe ne nkasemu ayaresemu expert eye buy bar center enti ena yaje eho award no hospital card no atochema ukotodwe eye yade ben bomodi anabra stroke gonorrhea dam efom yade stomach ulcer wayemre ewo mpamu a wunya eye ba herbal center na ubenwiye wokumase atonso agogo yeben agogo hospital no temakom te 16 lashibi yeben ba west club free 0272 500 012 0272 500 012 na eni yeni komo na mom enne ise bia upesika dia ye adwuma ensaibre bomodia nefa weni eche quick credit na yema uska busi a wode kwakwa ye adwuma na onso enya adwuma enye de wunya no Ghana card na quick credit ebema busia no ebi wubetua enhyehyeye wo ho enu ntifa kwa ye adwuma emfa nkogoro medamase from 0302 200390 0302 200390 ana 0596 9208 33 0596 920833 Matisa Bonte wash ayeshe pa ye wa bonte ho
wonua mete studio ha say kra na fa glass no mete dede ni jejejejeje wa bonte wonya asam ketu o enya sam ketu na de si wo ho no ano eshepa TCL Electronics, home of quality and long lasting and affordable electrical appliances. Open world class television, air conditioners, washing machines, fridges, and freezers. Pa. Yane border from this water. Afebo now that's so easier. And ko baby ko TCL 546 258047 0546 258047 na yenye was so any winning komo na wa winim Daniel Ben Trading Center de nupa ekotwi ba breman ye wona guo Daniel ba mesha malaria fever typhoid jaundice wona me ya wona mre no bi Dani to ne ba mesha so woni moja ko ficha wote yawo menstrual disorders wonu bomodia nanom Dani to ne ba mesha Dani natural ba capsules so sisi yade be ma na emema kwa nanumo Bema wodo brada wasori dia so dani natural back capsules na benom dani eba ointment fresh to wapa no wapa so na ho ebeto dani prostate all capsules prostrate yade ebeko misi eba Fredman Seba Samenko herbal apidanke ba dum chemical wasanta se dani eba wo ashtam room woni dani farmer and hwenimo friend 0244 36 46 51 0244 36 46-51 na bibia entumi enkwa kama enfa emao na wa wunim se me kaka fefe capsules kafefe na talala na chese bibia etumi aye kama dede bi ko ntime fra evangelist mame na wo mo macha me dede kwa no ase menim se busuafo no na aba ha na dede yi ekoso wa mame panel members ne ba ko panel members ne ba ko mo mame hu de ekoso ewo animu ho na ye hunu dede no entokwa esi we animu ho mama me viewers me listeners hunu de ntia entokwa no koso we are blind, we don't know what is going on na kafefe capsules no low sperm count why ye mre ewo mpem wo de boss 1 minute 2 minutes enko wansa 1 minute 2 minutes no adwe so nkruma de chia de sa wo be ma no atwikom ensansa gu be ma no ano ensuo fita bi efri be ma no ano ba wo nya ka fefe capsules sanso eno ba enka wo ho ensuo wakoso akumanum ensansa gu wo titimu ana ayekro menstrual disorders meso wo ba wo ni atenka wo de ye ka fefe talala shene so emame Daniel ba kolonak apidance ma de bo bosi wo usko bi nkoko for Harriet ewo 0243 105904 0243 105904 evangelist Obayarem me da se pa because Obaya transe na my head the step pa me hu de ekoso ni dede enti Obaya ba Obaya adan na fifre to sa Obaya we Obaya adan ye fidie ni ye na kasagum adan Mampa cho pressure ne so pa. Pressure ne so. Na me boy we. Ah wo nya kwan de me ma betena wo kwaku. Wo kwaku nya kwan de me ma betena ha no. Amfe. Wo kwaku. Wo ye fe. Me nyam kwampo no ma me scatter de anda. Ma me so otimi nka asem wenche ma me moda. Ene me ma mate asem we. Okay. Wo wotimi etno nsa bo me. Me nim titi ye. Emma metiko nyitu ye me ba emma mo se e dia ba asem na ye afa me se kan e de me kwhwe honum kan de me kwhwe honum enso ni nyama nkada me ba menyimu nyina me ba bia ma me ne mama duane de bro be ma na hwe me oboa me nkaka me ka chen se menyim o ka se obeboa me oboa me nkaka no se me empene dia ena me fa sika mam o se me de ne ka 100 million ena ope ai ena me so akwa na ma hwe no eye 1 billion enti no 100 million ne 1 billion on fambra ansa na me mama na yi kwan se on sha akwa na kwan ko hu na ni mu da ada wonyim no 3 man ma wan hwe me da me ka bibia wonyim no me ka operation ya me ma na na hwe o ma de tia receipt ni be di ni wonum no de tia receipt ni be di ni wonum na ye operation no na me kofa me kura bag na mam ka say fa bag ni ma ni kura na wo fa so yi ade ni film ada ka say wo evidence that be your fraud no evidence am de be ya yi no evidence am do be ko eti kwaku wo wia ye ma we receipt on one de ma me me kwaku me ka da me papa wu ye oba ya wan ka no kura hwe ya oba wu kwa o wan ka no kura oba wu kwa me ka kire o
oh say the biaka so bekume the biaka so bekume so na to so say me ma wala kura bekume e say na o kan wa won so beka won so beka the biaka so me say wo say me ma wa anware me a wo me meku say in what way me you fo nyina gina bonten wo ba ma me wo ye den na me wo ye ye yi me ba Friday force ma ye yi me ba Friday na me catch you no friend o ma me mo no wo se so pa che se and you remember be to de me ba be yo ho no o ba no de ni ama mienu na danfo se ni wo fa asefo no ni wo fa asefo no de o mo kan ho bai ma o mba ya de na me catch mam se me shada kata me ni se de madana me catch mam se de e ban de wa bonsa wa no nsa nti no o ye sa no asase me be fam ba ko mo hwe me picture ni me na wa wanya saying ma 3 days means na that day na near him about me did 3 days to hospital until then near him hospital and you me no be this san kwase asem no won enti wo ba ye na ma me say wo de interest be e che no na danfo boy bi ba so ka chem so ba na danfo boy ne na dance die na wa danfo boy ne wa dance ni me mfa ho me so mabusu e ma dance ni omo na ahwe me omo na aboa me enyo ma me say akwanya 5 months or 6 months okoda children's hospital on the life support ko si akra ne so when ni wonim ho hwe when si ho ma wonim ho hwe so wase ma ma ne ma mo na ma ne wase ma kan che no ya ne wo sister fie di nkomo wo ana ya ne wo sister bi fie di nkomo sisi a wase mo ama na ma ne ye ama na ma ne ma de nti busan se de nti ne ama na ma ne se wo hwe oba na ana wonim oba na asetene mu a e ka ba ko hospital ka ohu mi me kunu woni ha enso so sabi me ko jonso kra na wonim se me ko jonso what you say what you say ma me ti ase me start for me start kan ye ma 14th December and na me worry e dey 1 week oba ye no hostel and na akwa bi opposite be ka che say oba ye be so ko boy bi ho ka se ni nimi ye no na kwakui adika ba efie ene maame abeka se so open ba na me nim ho asem na me nia me pese meko hu bebe fi se me ko fa bi wow na me di kan wo ye enti me pese meka ne dia hu bebrebe sa enti me wo wie ye no na wo obaya no efifie na ti gen na be ma tip of se ni se ye fra wo udi matem udi ri kuna tem mankasa enti o ha wodo eni e ko lockdown no ma me no ba ya kasa ya so omrefie na lockdown e kom wo oba ya hyekwaku ho yes e kom wo mti brefie me ma me no woni pressure enso so enamade be hu ti ma me nya pressure e ma me enu pe what say ma ye ma me enu pe na kwase ma nya botere na de aboy di yawi e bi be ye no sa de wiase tie tu de twa so na me ka hye obase ne nyinse na obaya beba amobaya be kafia nyinse ma ya obaya hu fie kwanda titwa no tum na nyinse ba ti ho na boy fama me say ai e be so obaya ko nursing training na se ene da ho no nursing training ni nyinse na heba ampani any week na nyinse na mu so obaya anyo ti yanka sa yanka ho hwe nyinse de eye yanka ho hwe nti wodo obaya ko hospital na mama afre me ata me so send 1 million se ma na de den se me kwa mama 50 cedis so 1 million ma anya de oba ya from say lab de en oba ya ko hospital yes wo jiska wo mu ma me ho yes na che oba ya oba che se na kwa ku ma uska ko hospital ma first time I make your insurance me borrow MTN for mo no bi no quick loan and am de ko insurance e ko twa scan de ko ye wa ma me 1000 brada na ma me afre me kwa ku ti he o we de wo na do asamba ye ma betimi akasa ma me nkasa wie okay na ma me kan okay nti ma nkasa enti oba ya ba ye no ka che se scan no ko twa akwa ne se akwa ne oba na se akwa ne oba wo ya pro boni fi se e ma ne ma me to ya na me news me wo oba no se ni na che madamfo ti se ka be ka kire me ntema ma sa che madamfo mi me fanya hwe ti se ni na che madamfo no e na nu ko twa ye e ko twa na nyinsen no e didi nyinsen ni didi nyinsen ni ma e na oba ya awo no ye se be no operation yankasa na so baya operation nya ba mu dia twaso na operation dia we de na waye na ko operation ti mi de me ma me loan ma me na kwaji loan
adana okọ hospital honum no kuteli akwaji sika asa na mse ma first kan nko hospital ho na nkosa me frame sa week bia wo ba betua me ma me antie na this kan call hospital bills no ne ko tia e me na ko tia ko so onu ne tia ma me na me tia yes kan em tia ma ko so wa tia hospital da yi ne wa yi mama mani kwatum wo yi mama me bo ani me ba ma me bisa no me ba ma sika no na me disem me ma me na disem na me ko tia ye wo se wonu ne tia hospital me ma me disem na ko tia before pass wo be ba hospital ma before so be ba hospital me na ma me disem na me ko tia ye enyo na discount mama okay me ba enyo na discount mama ti mama ka samba ko me ba me so ya me receipt ni be di kwaku ho de ntia receipt ko di no ne ya operation na emo me kwaku me na mde ma wo kwaku se me na mde ma kwaku wo se me na mde receipt ni ma de ntia receipt ni ko di ni nsam no de ntia receipt ni ko di ni nsam ne se ye operation na me timi nkra de enema mu ade me na ntekra yi font na sponsor we de on ade o na ma fam bag ni me enu nyina kra na ono ne mae ene ne ekọ ena wo me de ba ma me ka se fa bag ni ma fa bag ni ma me ka samba don't worry time ni nyina fa bag ni ma me de ma na receipt ni hyenchen ena wo yiye okay your friend where you memo any e kwa se me wie na koma me ade a metia ka se sika metia ka kwaku chia ye se oba ya operation ni wie na ye ba hospital na kwaku eba enti oba agogo maternity ni za wase oba na ma me ka sika bi che no se na 1 million o se minim fi se me boy no na de wo na emesi ti sika bi na kwaku no kokko ekọ anim ho oba ye no okura sika bi na ma me ka se fa koma nurses for no say inside wo eno ani sika mimi hu free kwaku ho na eno no yesa no minim sika ne mo okay ma ba into obe sika na mo so go ready say obeso he ne bana me be dia ne me to aya he said dia ne da bia 30 cities e shemu 6 30 cities na kwaku wa to ne na no to ne pa ma so dia na no to pa enye fe ono ne konan kwaku so to adi boy bi di na chota nan ba ko ba sa na kwa na nya mo be na kwaku nya mo ba mo ni ma wa no ni ye mo ba mama na kwaku so ye mo ba mama ni ma tena se ye mo ba mama ni ma wa nya mo so ye mo ba mo ni ma she ma e bia na pa so ba mo abusu ehu ne se kwaku ye mo ba mo ni ma me ka bibia me ka me na hu binada me na be ma so hu binada me ka mu nyina se ma me ka mu nyina se kwaku so wo ye mo ba ma ni ma enya ba fi on ma ye be kasa me sister ne 50 cities 50 cities na me kasa 50 cities so yi se me sam 50 cities ana wo yi se me so ba kan Matum ma me pa cho me se kan se picture evidence se de ye ma pa mi yo 1 year no o se me stand is camera se de ye ma pa mi ko 1 year no o se 1 year no hu ne ba no 1 year no picture evidence come ni sa no so ba yira no oyo ba yira na che ba wo de mama ni kasa de mo wo kan no ka che producer ni akeka ni hwade ma Tobuase ni enyenye mama wo bebem ti ba mi ni komo bi asa na mo mrem wo kwa ku be ka so ye abaya tobo abaya mo so abaya mo mame abaya debi abaya tobo debi anya debi apia abaya jobrao abaya jobrao kwaku ya be matobo aka wo nyina wa bu se ni be di wachi ba kwaku ya be matobo ase kwabra ena dia wu nya Mako baby akwaku duru no baby mi se ni ye me so ni ye asam na ya de abaya okay kwabra ye nkomra Mako mayencha etiefo ene ahefo nyina na enka se Dawood Scientific Herbal Hospital ana samia bi pimo hase na Dawood Scientific Herbal Hospital no enura kese bese miensa ana de abadwamai so ene wo Dawood ointment ye wo Dawood Herbal mixture ana fe Dawood capsules so honoma eba adwuma ema Ghana fo nyina so ye ho etoye na Mako said de bia ye ba
ye di adanse efa eye Dawood 3 state capsules honom ene so adanse ni bebre na egusu a eba atese obi a utie me usisi eye oya obi a utie me wo ye bema wa ye mere wo mpam a adro ba ko ye kanfo de ama honom eye Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules eno ana ye kanfo e de ama wa ebeboa na enema akonkan e de ama na mako papa bi ewo eye Asofia ana o se me ba me nchaw emfa ema no isan se ote yenka se ye ka Dawood 360 capsules ho asem e ofia no sin na abra wote Dawood 360 capsules ho asem no ana o se David gidie ene arehwemu a wo ewo mu ntino obekwa akopɛ Dawood 360 capsules ni bi na ono so awisu na asidanka twediam ponyankopon se mako wisu Dawood 360 capsules no o kyese na wa yemre wo mpam na de akoba nyina ne se ni sisi ene na ye ne ya ni sisi ontimi anya hwe na abra onom Dawood 360 capsules na odi Dawood ointment no esasaye na odi bi edobro asawa aritwa ye no sa me ni sisi na eye ne ye nyina afiri ho ede ama no ekoba ne sa pere so no ama ne bema na ontimi emfa anya adwuma ama na waye mre ewo mpam no sese no enema ekoye edema na samre so oti ebo adwuma enti mako Dawood 360 capsules ho asam de ye kase ye no ka ade ebeche nebom de ka che onyina ne se so ye obi na se osisi ye oya wo ye obi wo ye bema wontimi mu adwuma se de wo so si ebo no me pa cho bomoden na efe Dr. Dawood na empem bebre no enye de bia ana ma koduru ba bia se bema no no waye mre na ne bema na awuda bi se sisie no enye adwuma e de sa problem no so ye de eba se sisie no enye adwuma e ma bema ho eye de eye mre eti de so hia se obeye sisie no adwuma so oye sisie no adwuma na se ho edia ba bia peso ko bia no utimi ekọ amane ma konka yedi ma eti ma ko Dr. Dawood se men kan cho se ene awie bomode na frɛ no na one ne ntwetwe komo how bia wo bia efa osisi ho how bia wo efa se bia wo ba bi ene ya oya wo ba bi ene hyeso wo ba bi a tese attitude bia no wo de one Dr. Dawood entwe komo na Dr. Dawood numbers no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 eye Dr. Dawood number ana wiem de emawe me se how be awo efa se bia osisi ene ye oya how be awo se bia bema wutie samre o se eja sebi mpreduasa oni oyere ana ebia wono nkanchema ebedi ahyiamu a age se bia wakwakonom adrobi ama the pressure ebro wakwakonom ensa ama ede akomayade ene de ebro ese wo saade na mpacho janom jasa ensa no enom jasa enu na wo fa no enom sanse ebekwakodu baabi no na mpacho wayemre untimi emfasa do ni biem ebekwakodu baabi no na de yade nso ene de ebro enti se de wo yefro yo ya oto adro enom se de oti yo ya oto adro enom mpacho wo sisi eye yo ya pesisi adro pesisi adro na sisi adro nso agana hase de obia ajatum obia edi ho adanse eban edros no eye Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules mpacho etopaye ye memere o memere bia mpacho enema be konkan ye atumi ediama mpacho bia samre wusu utie me usisi no atra wo so ache ebia wutie me usisi no atra wo so ache ebia o de no eye bosome baako obi die enfie mienu obi die enfie miensa obi die kura timi ye enfie edu ana ni sisi no atra no so ache epacho ni nyina no ene eto atwa bomoden na Dawood 360 capsules bomoden na eko drugstore bi ebe o bomoden na eko herbal center bi ebe o uduru hono ma asamba akopɛ na woka usu hia Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules eno ano no unyanya asa do we ya no usisi ne ya o ya no a wuntimi entrase usisi ne ya o ya no
wontimi anya adwuma no usisi na ye oya no ema samre waka mpam no pacho ni nyina so ebefiri atumi dia ma number ne ba ko onua pese wo mo ko break esan ba na wo wie number no ana o ma ko break e abasia pacho ma ko ye numbers no 0244 88 64 37 0244 88 64 37 enti onua TV twa ne ho abasisia eti abusafo said the anugusu ana ye kano Dawood ointment Dawood 3-state capsules eno ana ye kan for the mampacho help bi a wo efa osisi ehom help bi a wo fa se bi a waposo ene ye oya e bi a ye ka se wakobobo obi o ka se bi mu abu e bi a ye ka se wakodi dwuma bi e me de help bi abrewa me pacho wadru a me kan for e de amount enku a make am for ediamam Dawood ointment and afa Dawood 3-state capsules eno ana wisu a enema ekonka yedima na ma ko bia osini sisi ya ne ya pa se wo ye oba so ye bema na onti ne hujai enema enkoso ye fama no e patcho no de make am for ediama ne se onpe Dawood 3-state capsules na ma ko wo memre o memre Dawood 3-state capsules no ewia me patcho na dawoma on sample ointment ni bi na ointment no on fan sasa babia ni sisi no ene ya no na o de sasa babia ni sisi yen eye ne wia na on fa bi endobro asawa o de dobro asawa no ewie pa me pacho on fa ntua o de tua wia me pacho eniema hodo ko agya na bia so a sebi mpreduasa ebe free sisi mu aba no eno ene ne hawa na eye de ha no ni nyina efri ho de ma ne wie pa na atese asane ho so atimi de atimi ato no eti eye Dawood 3-state capsules Dawood 3-state capsules Dawood ointment Dawood 3-state capsules Dawood ointment eno ane ye kan for ediamam mako papa bi etie ye friend Ejawusu na wo atonsu Ramzia anowo na papa kire se oyobi a ni sisi aye ne ache na ono ote Ramzia no ne ba e on crime na dani de nyina no ofre ne ba na asemo ka che ne ba nyanse ne ba no ento sisiade adro emfa emre no na ne ba de se enobe ene wontoye wa to no bebre na de abra de papa eya de se de papa de sisi ne de eko na wei ana okoye ana otie Akoma FM na otie na otese ye ka Dawood 3-state capsules wasem na abra otesa enkomo no ana oye se de be na obefre ne ba no aka che ne se adra ye friend say Dawood 3-state capsules no watinka enti so on cry na so obenya adro ni bia wonto bi emfa emre no ampani ni aniampa wonya adro ni abi ewo eye ye friend say enka no to ede ebre no epacho eno ano no insisi na eha no ni nyina afiri ho atumi ede ama no enti Dawood ointment and Dawood 3-state capsules de eye du papa bomode na epebi na enema enkonka ye efama epacho numbers no ebiem no eye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Marco ya dasa dumbe dume ya ebe se shebi okay Ismail me patcho mo obaya oh emma Abraham me mesemo obaya dabi me patcho emsa oh dabi sa emma wo amobra obaya jai emma wani mu wa amobra mesemo oh dabi Akoma 87.9 FM me patcho mo so mo mame mesemo Bama oh dabi Bama dabi ma enyasa kwaku oh Akoma 87.9 FM Akoma mu sam jubandie na egusu a yade ma wono Akoma mu sam jubandie na egusu a de ma me trase ma me ma Lucy wabaya oh Pastor Julius Mufa obaya pie ma me Mufa mu pie ma me mesra mo wabaya jai Akoma 87.9 FM Akoma mu sam jubadie na ne de ma mo no wabaya become kwaku become wabaya bra obaya Pastor Julius for obaya trase mame obaya trase
je won pabo ane so na trase obaye mo fa ne trase mame obaya oba trase so trase mama ni nsuo no mame na mo so be ma no mu ma ni nsuo mame na onom obaya mame metrase kwaku obaya ma wakoma ma me no obaya ma Lucy eni komo ma Lucy ha mabre oba Lucy ade na sie kwaku asam no kra meme ebe me omiami ameme na me kwaku e fra me Maa Akos wo so de Maa Akos ani name mo prekope ai kwaku me bi asam kan se kwaku aye mistake na o se ka di bi ato beti Maa Akos so ena ko be pa cho na ka bibia ye di because unni mu mistakes awo ye na me be na ya ankoye but e se ke be kata so mu obi hunu se bia wunya bi ma ana se obi hunu de ye kro but bia be na de sakata wani no be di mi start na akọ me do na me kasa phone so sa akọ asakro nya 7 years obegini ya o me recording o me phone so wona me kasa phone so me tu ne phone se onya abotre be se woni bia kana ya adwuma ayi insu adwuma bi enye be me sister kata wachi se be ya obi nti se enye manye manye but unfortunately obi ne ka sa me nkoye and sani to bo kata ni sa akwa nya 3 days na oba so be page akora no kwaku be ka no kra esi kwaku ni obetime di na Maa Akos anim esi oba be fa akora so de na ekọ e ma obo that time no buy ya wanya say 3 days okay no hospital aba okay kwaku betime di na o mani we yes a mistake okay so be fa 3 yes, 3 days akora akọ be fa na akọ kwaku untimi di na o mani ono na am say kwaku kasagu mu ma ye ya kasagu fidie num ma Lucy akọ yanko eti oba so be fa akora no e ma ye gidigidi e ho no yeme nyina ho obo ba akoma moja ba ma me ka say ma mo fa mo sanka no because wa ba ye fie e be ka say bi oba akora ye den ye tu abo no obi owu be bo o to twede ma na ne prai obi ya mfiu kwaku me ba so me ka say why you mistake o say dwa to na ka de ba Maa Akos me ma wo do so ni me say me siti me pa cho man to twede o oba ya asem ba ko oba ya kwaku ka asem bi wa ha say woni kwaku adi mojafra ma twam dadaada ma nya na Mr. Bra ya bre ho nante anante mojafra no ai sister tina mtimi live my life ade na ya ne say wo ba bi oba ya ate a whole big house air condition even do wo ho na oba ya timi free fie edi bo ya chi emu nsam na ya emu nsam o ya be gwagu Maa Akos pa cho okasa me ye bema wo ye be say na me ka ba nti say e ye be na nti no video wachi say on ye be ma go ni wachi because enye wanwa say uche ni uba say efie ni mi wo bi yes ana makọ rent dan ana ne de kokko share baby dabi me be fie me be fie o ma me frɛ me ma me ba ho woni na etina so me ne oba ne ho ma kwan say ne oba ya atena o ma me kwan wa ma kwan o ma me ma me kwan ye mpanyifo ye frɛ wo ye frɛ kwaku mo ba so wo ye panyi kan okre na wotumi eyi o me ba ho no me ko 50 series ana me yise oba ya ma me nsem me ko 50 series na me yise oba ya ma me sam be fa so me ma wa no be kuma me kwa na me ba yo e kwan ya o fa so ni be koye na sam na me ma nya kwan a me ma ma kwan ma na wale mi a o be kume etu pa cha say kwaku de aduro bi na ye we ma akodi na chi a we hu no se bi ni moja fra na me ko na odi aduro ye me wo ba ya because ema me ma date wo mo pra do ya kra wo me ya ema ma date wo mo ba ya wo ya kra wo oba ya de aduro na ye odi na di aduro ye me oba ya so odi aduro ye me ma na o be ka sabe serepe ma de tia se ema ma date wo no pra do ya kra wo me ya no pra ya kra wo enti na untimi hu jan no wa ya kra wo wa ya kra wo na de no nim so ya kra na ko nyame esesa me ma enti no anya akora se wada hu no na sha na no yo fe na ase ne pe enti esi da no na de aduro ye wo I don't understand se ono na asem o ka se me no esa we no because me a Christian men jisai na ye mojafra why na ko fa mojafra sem ba ye ono somebody ka kasemia but ade bi ama me ye no me na me hu na maski mu no ayi dada na ise wo bre ya watwe ahye ya no ka sai so ba ya ade ma me de nyina ma se nhye yo be na so mama me pressure akosro
Wa mama pressure. She wo ma ye pressure ko. Mama beba. Say ye pese ye one mama oba ya wo ne kwaku tena di sen. Enfie sen. Ma menene tena me kwa no maba na enfie sen relationship ne lasted for how many years? No 2019 December mo no ma. It getting to be 3 years. No, I do 2 years. Me menene jai 2021 ni mo. And I didn't say now or hell before pregnancy no mama me pacho me can be one me ja 2021 me won share me da kwa kun share me da this come order ma de be ye ne say mama me kan kwencho because you ka sa petrol e wa hensan yo the petrol hotel e wa hensan ma e won na me nyeska nkofo mu se nkofo be hu me pass me na mte so a Mama don't forget. And I'm a friend of the catch. We just can't free him. Ma some ye bad you may hotel na bank for 4 bags. Yeah, how many months? Ma, Abra no when the baby dear with you. Ma busa so and how many months? Ma, me yeah. Mom ye 2 months. Enti eche. Eche na mi jaye. Enti ma. 2 months. One must be CMP. Ma me ti mo adwen ye nyansa dwen pa me. Me no be di agro pan so se me no be da pan de nyame mpenwu. Me can asem ne say minim baby I'm free na me fa me ho ma be ma bia da enti nkofoma miska pa e che na msa konya ba adwuma wo afanko junction ayi o2 ba ma me na me QS kanema me na me QS kanema me na me chiama me so je me fo me na me friend me na me chiama kwaku sabe no ye ba adwuma na wo ye adwuma ba na me ye je me adwuma enso no tia hwe ma no ata wo tu bi ja wo ma me fie e me me ja no ma oba ya me say won tu ase da e na wo nya kwan be nan oba ya ka chance na busuafo na me ka cho pa ku ma oba ya ka chance na busuafo slave what's the busuafo slave oba ya wo sha ma sha wo na wo be ja ka se me me he me me sika me no na edie Ano ti ama me busia. Otimi ko ye hotel adwuma. Wo busia fo ma cho ti asemo. Mama me ka se mako. Wo se na busia ma me se me. Day na me wo ye na 3 days. Mo be fa nkwa na wo busia fo di akire. Ekire na mka cho sakwa ne o di nkwa sesam gra sakwa ne ne ba. O ba no ma me di akire. E no ko fa ma akwa ne de nyame si nka nkwa nya ne ba. Me nka se ne ba da. Enya ne ba. Enya ne ba. Ya na wo de kasa na. No de kasa enya yawo se free wonu aho oba ya enya yawo na de kasa na se wo ne kwaku wo na sa ne be ma bi ho na me ni obi ani ho na me ya ma amani ma fem pa o kwa sa timi for ensa no amani ma fem wo for ensa wo kam obi an wo sa ye yawo na de kana amani ma fem wo timi for ensa me na me show kwa ku oba ya me ko say ma me sky aduma ba na wo ye aduma ba na me ma enam ka so say wo sha ma show ebi aduma e de na wo sha ma show ebi wo de na wo de ba na kwaku de ba ta de pan na wo me ho e wo be ka so na paman me ntoma nyina na wo be fi on ma wo fe fraba me ma ta de me ne ma na de ma sika me yam na de ma wo ma mi miska wo ko aduma me na me ma ka wo ma mi miska kwa wu ade a akiba ya juma me na me pema o wo ba ya juma mo nyina be didi wo me ba wa juma be didi ye ne me bi wo fie wa yes wo ma juma mi nya be didi me ma me bi ata you are very ungrateful you are very ungrateful on person beba enti no gina bonten no on person beba anka kwa ku wo you are very ungrateful but mama oba ya de bi ande mi hia ma amansan nyina nti asan ye free studio ha eye yew na odi ka sa nya ma yew na me de ka sa asem no eye ne ba ma kwande me fa mane da eye ne ba ne baba me fa mane da emra wa Ghana emra wa ha okay eni emra no 3 billion kwa kwai sa wo bia ona wusi me kwan when a share battery bi e o ka se ya crown ona wusi life support e ko si akra ne so no ye beba life support ye beba ya ma me ka se me ye ya hospital bills no wo so ka che o sa dia ka che o ka che o so kan se wo say de o mu ye ni nyina ye kwa this akra ni 7 years o so kan wo say akra na o mo wanhwe na
odi 7 years abeje wa de omo ya wo wan ya mo anhwe na odi 7 years abeje wa someone na musi me kwan wan na su kwan kwa ku wuti me fra me wuti me ma na nse ye me sister na dileti odi oni me wa bo me bia edi na anapa ya me me ma bo bia mutie bi me ba emi se ma me ba wo ka je mi san to anku me nyina nyame na ama me ti anapa ya wa bo me bia nyame na ama me ti ase edi na abo na da ho me de akosi enye me bo mama ye hwade wo ha obi ti a obeka say okay oba ye busua say kwaku ebe kidnap yakra me fa so ofa no ko hye ne dem ebia ehu ya wudie enti na ebia modi treat ne sa no ma obi ta so fra to onyem na oba afie no onyem na oba afie no ye receive no kwaku ni ye receive o mo kama okay you receive o mo kama me ko pe oba ya say atonsu no won tena omra metena tachi man me ho me boa oba me ho o kwaku na me no kasa me boa me ya dem principle enti enye kidnapping bia kwa ya mo fa so oba ya free fie a oba ho de obi en ho onim ba bia no wo ye frɛ wa ye frɛ ba ya fo na na afa ni enyo ba ya na kasa me Ghana ha ma me kasa me say ebi abusua no wa yawdie enti no mo treat you sa no ma me nya ano ye eti oba ya nyim na oba ye no enipa de wonyim nipa ye penipa ye ni che wo ba ye kwakukura me no kasa busa no ene de kasa 24 oni bi kura nko bi ma wonye den wachi mma se e ma out se kwaku nya bi nhwe akora no beke be kata so na ye ni a ye nu afo ye boaboa ye ho eso so kwaku no be ba no de nsa kata nani wo ba be ni ma bibi tantan ofie ho enye me baba ya ne frɛ ye no okay efia that same see oba ya wo ye no no ono wa ba fie ho ye yi oba ya fro so no ofie ho bi de course nyina ofrɛ me na kwaku ba ya akwa ne 3 days wata no so de ne beko ntokwa epira na nyina okay me ba eti enye ya wo senka kwaku eye obi a oba ye no o de na nyema wie enye kura enye na asem onye me oba ye no ena ba ye o ma ebi a menya se ya hwekuma se ma berebe o mo hwe o mo nse no so bi nti money net na ase kan so ontua 2 million a month ma kwaku oni na busuafo ba ye no mo kan 2 million a month okofa nkofo na ye na busua ba ye me kofa nkofo enti de na ka ba bi ye hu say question we na me bisa kwaku obi a wo se ye wo no wo hwa wa de kama wo send mobile money wo to top pampers ne enuane ko ese den na busua sa na wo betena se ya hye wo se 2 million me pa cho wo hwe ne ba ye hye no wa ya de pa nya mi sure so ka sa se me ma denti ama ne ba mi sure pa so ka sa se me denti ama ne ba sa ne se no ba ya di matemu nti no no ombume te se de si a wo ye bibi se si a no no ombume enti me kofie wa mi yi scammer no na akra ne ne man kwa na me de akọ enti duru ba bi na wo hwa akra no de na akwane ne amankwa na me de ko beto ne de na me yiska ma ne bie because no ombume no odidi ma tem rough ama me na wo fo le kra ka kire me adwuma na me ye no me so wo bi me pa try eno kra na me kan de me kan say one wo buy o ka say wo hwa akra no pampers sika e bi o ye mobile money ma no now the amount yase a me misa wo kopim se me dura ne say be ma wo ye responsible wo hwa ne bakama ye ntwe sika ma no se wo ntua Bacho the entia a man a bass and say almost say no according to Obaya no or say me befia ha me mean is camano na crown near man kwana me to e de brand omo and I'm so me you see come out here and you have to respect me. You don't respect me as a man umbume as a bema entiania me ba crown near man kwana me dey now we dey call do send every month na me call Mama what say every month mama eti every month no so na wo kwa what dey there na March, April, July. I'm telling you. No, what did you all good man? So, mommy, up to day. Up to August. Up to day. August. Who was up to August? Who could see up to August? I'm 50 0 man.
up to 1 year ya kwa ejina on top of kind of say atani o to ba say o ma me say ma atani na do Mr. Mister for ma hey ma ejuma ene onu aka say ejuma nka me nya o me life what's your reputation that be say what's your reputation me patro the entia why say me the entia ma me ye ni say onu nti ana adwuma no adwuma ye pharmacy store assistant ever appeal but now the salary I was receiving was too low it na me sha etimi ana me manager ne ka say na sadia o ma me says at least me says amenya extra money aka me ho be my okay because na say adwuma adwuma say almost 6 months amatena fi now was very eti wutwa ho ntwa eti ma yeah say ya not here eti say ya not here true kwaku dabi onim the asema ye kono me nya 2 months 2 weeks no ka che me say enti onya pa yi na di adwumam ya yi na di adwumam eti onoti mama miskabiem ya force me wotema ma reputation is there's level in life who be wotema o ma there's level in life Ghana ha uko school you have to get a good job so one uko diploma polytechnic HNE yes I don't the job na me here no kwa say anka me yes oba na push oba ya na push ma uko yes a job no na be pacho na yes now I was doing for say me man animu ngu ase oh oba ya ne na kwakwa ye bia ma kwakwa ye den mama ye na kwakwa ye bia ma me na me ka to say o ka che me se ko lo so beton nsuo de ahwewo ma me ka cho metie kwa ko se wa ya adwuma da wuti fi o na ma kwa ku nchan da kwa pem se me nyim ye na me ka se metena fi man tena kwa ku nchan da ene me na me ka adwuma mama enkofo na mo pa adwuma ma nkofo no ekwa me no ma me fie to ene wanwa kra ma eti se kwa ku nya bi ma wo di ade eti na no wate aka ne so ma me wo se me me say busia for treating as slave me ka na ne nya makro mo she me ka kire wo tell na busia for she won time ene nya na nko ma pa cho say me pa cho say yen woni monom me pa cho there bi wonu bi da pa cho we ya ana there bi wonu bi da there bi minimum ensan kwa na anom na de na wutumi no munsa kwa ya kekra me pa cho sa first day no there me de dwa to okọ me di dwa pressure me di dwa to okọ ma pa ho a chew Maa Akos kra ma me sa idea no so be ma sister ye ma no mo ye ma o e ma no we waware afia no so no waware o munya mo ye we o munyina o ma ware but unfortunately oba ya na ko fa link we ba nye ko ke be kata so game obi mu na bi aye but boy na me ya wa ma jija o wa ma jija o anye se na me ti o mama wo ba na di ni sika ma hwe na nentu esi wo na basa na hwe wo no na ma sata ba to se me phone tro wasi tama no ye phone brem dabi o oba ya se wasi oba ya ma na jija oba ya di sika nyina ma na jija me na di sika oba ya na ya to kunto ma mitimi ya diane ma no no aka cho se me sika he o ama oba ya me wo picture o ma me say oko papa fuo e kwaji sika mati ma mba cho ma me ka sembi oko papa fuo kwaji sika 1000 e say o ma me so ma me 1 million ma me donya me kam mama ni husa boy we ama me ba akokra se onu kwa discount ma me die papa me ya mama at least e dan mi di betini e di watem am we je dan di na ma fro bi boy na no so be discount me bo be ma ye we say wo bo ma wuti ma me se me ti ko ni ene okay mo ma me wie we be ma to me bo e ma wuti hu tutu e ma akwa kire wo busua for say accident ni wanya aden na wan tumi ma na ma ni ma wie nti na ya mistake
Ma na manyima wie I can't think fast. Na wo bi enyo ma me ho na mko e. Eye de ni oba fie. Wonyima wie ni na enyo ma me ho na mko e. Eye de oba fie na menti ase. Ma tie fu ase ma. Asemo ya ntia eye adwuma de ma. Eti na eye adwuma de ma udi. Kwaku. Me eye adwuma de ma udi. Be meti me bo ma accident. Ma wo kwa no kwa catch wo for say me nya accident. Be ma waduane ni wa bra wo ko fie a aduane nya na wo ho. Yempo. So me ko ne aduane me di aba. Me di aba na wo kwaku ani mu oya o se o ma me ncha o ma me se busane se o di aduane be ba na ana se kwate no wo so bi da wo ni bi da na wampo wo kwate wo akai wo ba de wo nya ni pakura wo woni kwate wo eti be me eti say ya go home sister asemi we ma no ni mistake na me ye no me da bia ma me tnasia me tnasia kwa ni twa me mama aprabonfo be di mu adanse aprabonfo di no be di adanse wo na akwa yi akra ni free hospital ko fie me pa cho me na me yi and then went to hospital but went to hospital ka wan hwe no na mama ni be yi no free hospital ko fie mama ni ko fie oso na be fa no free mama satam no 300 cedis spend on the buy although me ko da bed na me ko da so ma asem na aba na o de we na ba uchi asem kasagu ma me kwaku kasagu me pacho ben here 488 ka bobo wa hospital onya na esem obetimi akai CS ben no check it na ma fa pen ton okay mama fa pen ton me ko da bed so ya jemi 100 cedis panie any nu amenu eti na ba esem ma ne nyina 9.5 so 3 million na de buy 3 million e wo hospital na ma me tua 6.5 na ma me tua enti a chere me ko fie na okodi nkwase asem no obedi nkwase asem o ne di chopper o kasa ya kasa yi wasi akra ne ba o se ya no de kasa o kasa ya kasa yi oba ya eti mame man wi se mo ntwa me sisi a ye ba mo ntwa me ya kofom de aka ni na be ka no Debbie, would you want to send me? Would you form see no more baby? Comfortable, no more China, Yabani, I didn't ever. It is our shame with the woman. And I was on the pacho. You should say, yes, I'm not going to. Nanka, you chop, but no such up on the back. Nanka, you chop. What are you away? Obaya, Obaya, What would you now? I found a modern choir, Moja Fran Moko. Na wusi for mo ensem bebrebe timi free ko di mojafra yes ko di mojafra wa ko di mojafra adede na woje enye se ko mo dew enye se wo mo odo emi se ade ni modu ena me sesa enye me ya se ko fa kwa gudo se ka oye bema be ka kwaku ni ye ne me ya enkobi ma obi aye mistake eti no se na me ka se okay eti kwaku afabi no wuji tum se wo ye mistake afabi me righteous man because Debbie uka say Debbie Maa Akos ka say uka say okay make mistake eti me bi say me pacho ma once I hear nipa nko ade once am hear nipa nko ade ma je atu me phone so atu me ntimi enye 100% Debbie okay relationship there bi be from aware mo kra sanity but uhu ne ya mutina hoche me pacho wo se Maa Akos na ma wo adwene bi se kopachew meboa me kopachew na omone wonti ma Lucy tina che se omone wonti bonesa me pacho me ne omonti boni o na some previous months ni my friend obaya my friend na on respond me ye beka de aka tina ye be shisheri na masu ai kwakuta ne sei mame na papa ma Lucy twa yes makakra ye be si form sisi a ye de yi ato ye odaro okay newsroom okay yo newsroom na Ismail na mama Lucy Monta office entren ye ma obi enko Pastor Julius nanka we de ode yeko mana mo bebe holiday chira holiday so the time ni so ko de be chira holiday mana Lucy tu yo me da jira bonte ma enuma be mienu na pesa make we dey 1 minute per am because I say at 38 39 me we sisi am only problem ma ade ba ko me pesa me tu mrante for paanie mama hɛ aware ni awo ne sebi mpreduasa
ɛna sex sɛbi atwa di on mama ɛna fam abrantie bi a wotie me ntie ne yie so obi ka kyerɛ sɛ aware nye sika ne de wara me sik ne hu bush obi ka kyerɛ sɛ aware nye sika ne de wara se ne hu afi sɛ abrantie amane a wahunu ne nyinaa ayɛ hia oni sika oni ten ayɛ oni hwee oni ten ɛna mama na bate so na me yɛ bɛma asonya ɛna me yɛ bɛma wabɔdwe sɛ ku a wo yɛ bɛma ka wo bai mama de bia me kasa asɛm aganafoɔ yɛyɛ santefoɔ yɛbɛyɛ mfomfo nyinaa bi me yɛ asesa me yɛ kɔnani me yɛ duanani me yɛ dagatini me yɛ brɔ ho asena pa kyɛw kwakwa ka wo ba yɛ ka wo de sɛ ma wo de me dwa to amo yɛ mama hu me ba afinie na de te mama hu me ba sɛ mentua pampers kwa mentɔ antade mentɔ ampaboa mentɔ ntɔ so mama hu me ba na kɛ ka kyɛ kwaku wa jimi ya wo ba ye heba entini ya koye wasade na woni sika na me sika na ko pa adwuma ye na ke yaboa se so bi ko na ke apam ko pushi ho na ke kakra wo de aba na ye ja kwan kura se wutu pragi akura fo mbafuru na ke ja kwan na ke akoma pushi afo se mu ya fo be pamo ni wa mu ni so anka no no ko mu bai ko mu tu sire gu so ko ku batena ha wo de na manyini ana manyini wo nyina kwatena ahimfie na tira baase kwa kuonyina kwa tena infina tira base bien samfunu no awarefo ma da ya na mo say kwa ya gura dan no ko de si ho gura dan no ko de si ho ade che no obahum na nteno kura bansa no otoge no ne pasa kotere na omunu no ko mu ga say da fam ma abuso nya ne yuro ma nya ni animonyam say ma ya be jira ha we to pampas we to konkomo jale we eto we je o mu nya obiem adena kwakwa mu obiem mama amentu abayefo o say the biggest mistake na no obi ka say men koto kosia kre na no komo ma dey sorry mama ba ma bi wo so no da that's unu so na mo say unu say ha ntia se pa na metemi wuro me ma wona me da no unu so aye big mistake ma sa baba ho so ma ni da ho abra bo ma unti bi ahia wo fie o and so say bi adwena nya adwumanti on say ne say nyu nuanum ne so ma ka wabra wa ye mobo on the second chapter no the next chapter no oba ya ntoto nyoma yi afa ni obepepie agu fuma baba bre ha me pa mo nte oba ya so we family no to ani pe gu ase onye ni paketo adu me gu ase o so fo ante say usum ya mari ni mayo ma da aba da no ye ba to kusama me ye ba to kusama mo ate atama me ntutu o ka say eda fo wabre so we fertility and alternative medical center no say wada wo pa wo e your variances be ma mo ye mre low sperm count de we here e so we fertility onya kwa ope ene bibia besi pi e de amamo awafo awo no mo be wo ye wo pharmacy ho a enro ye effective ene go ye wa dental new side de Bencafe International School adenta Pantine Road sanso eno doko Tarazo ye ben Nicolizi Hotel ho frey no 0205 36 14 0205 36 14 ofra na omo ene wedding komo kama na bibia etumi atoto ye na emom hya so ema me say NS Eba industry NS ba ya wode eye NS ointment na nam honam ni yade biada wode fa NS ointment fa sosa be mo yi na bodwe sense wa ekro mampele eyam eye dandruff na wapampamu enepa NS ointment kokosta tuntum sa rede eye fa stretch marks ebeko awake natural capsules amane mema enenom eboa ma wisisimuden libido atenka ateko benya atenka ko fichire nsempi bibia betumi atoto yam oba ne bema na ya wake natural capsules shane so enkrai okanshi drug line ubenya bi eho kofodua okwa benya bi nkokọ kaso akumase daniel ba mesie ba kwale na ka ba habme Chris K name no shane so eba ne pharmacy shop biemo wokwa NS ointment ne ya wake natural capsules anya na fre Dr. Ernest I was 0245 079915 0245 079915 and 0276 53 7701 Koko Marco ene de ye pa na yenye na yesre oba ya ne na busua na me anim ni me se me wo ho ne de me ankasa no eno ansi ye tu me promise so for Julius we begina ha na enye ha ya ji Ishmael fun no akukuru no fa so me se mpa mo cho mesra mo Marco, and then you some kitchen. Everybody, this is mo fa nsi wo ma me pacho mo mabubune na mo ma Miss Ramo. After this na sani aba.
na manu so nya market wo mako anya market wo efi na kwakura mu nya anya asam ketwa e na omo ma so nya asam ketwa afi de me si we de me mu ha me de me papa bi nyina na me faso fu Julius na evangelist ni animu na me nyina kire na me so wa kwa dun to kwa na ko pe wa jani jaye dun to kwa na evangelist jana wa jani ade o me na ni aso me ba baby o ba for 3 evangelist jani jaye yes ya ni si ya kulu ko fo we kire wo ya wa ba ma wo afi de ba ya hrom ke hunu ba bia asem ni even said the tawa wa sha wa nanka ye wi atwa me de ba ko de bo o de ya ko lu ka ma mu na ka ya asem o mako yesre abusua yesre wo omo ye de ya kwaku aba ho wa beto ne pa wo ho ne ba wo fie ho asem ye mfa blade ntwitwam ye mfa sekan ntwitwam ye de anu ya ne beka ye de ya wawura ho na mom yesre wo mo asede no wanye ye po mo chew na mom ba bia keka kono anu eden ye be ni sei ade be chena ba ko da ho kenkan na ye ne den na se ye nyina ne ye ni so ne ya je ye ni so se oba ya da ho a ya asem mamo kwaku da ho a ya asem mamo eno so be man nsem na ye bebre na nso se kwaku ti ase a at least o ye kakra o de be ba brand ba man edit oba ya ti ase a onye kakra o de be man ba so aye de edidi na mom kwaku enya wo ba wo ye den wo ye hwan wutumi nsi fie ho eye sa na ama akoma nyina ne hu abono na wontumi mma mesra wo mo ne ba wo fie ho omo to wo mo bo ase na ye hyehye mrama se de sese ye hyehye no we fi se kwaku di ahantan so woni mu na nti na ye bra na se o se wie no ade ye meda kwaku di wie to ne se ma ye mfom so waje atum ehode ma bona ba so nya mema nyina na tesa Alaska Enterprise original wallpaper sahi fie no want to wallpaper would redroom e mo bi na down kwa Alaska Star Enterprise or Mrs. Anoche Plaza Oben Prudential Plaza Wedum for 0554114878 0554114878 Top Herbal Clinic ye health screening nyame ya do 1st and 2nd April ye fiada na afa memne da beko so e we month so we South Junction ye ben Parks and Gardens Top Herbal Clinic ye ben Parks and Gardens and na ye sign ben Waterworks wa etimi se wa da chane so ema me 1st and 2nd April ye health screening and na Top Herbal Clinic ye di 18 tim so ye be ma wonro ye de fidie be hwe ni padua ni hu yade a ehinta woni padua ni mo ye wia ya mo aduro ya ne buo no e wo fom kra ye effective a wono mu a yade no ebeko frayen e wo 0244 37 38 95 0244 37 38 95 na fe Royal Jopark Natural Clinic de o de pu afie no ho enu ti se ye o de pu anko na etete wo ba wo de akiri e wonya no aduro e ye Royal Jopark ente hye wa fever enu mu nka diabetes insomnia woda na dwantumi na ensanom ana huhum wa wade bromode na bra Royal Jopark National Clinic ye wanwura gaje na adwesemu a ye bense cheduma si Rabange fra 0246 18 90 21 0246 18 90 21 Evangelist mame akuma mu nsem enya sam ketwa but there then station hapo station oba ye na whatever the case may be unya solution enra oba na ebeje ne ba enle be ma ebeje ne ba but at the end of the day no bo say asumdwi aba yes sana station ati said the uhunu ne kukuru sa bo say echina obati de besi na bibia ye boko afa kwaku betimi akofie ho nkontafo agina kire nyina udun say big man macho afa mbaji akontatu konta ni bi kura no a ofa betimi asupporto de ye ka kire Ghana emrante ne maba wasisia em de say na station wa kwa station nipa etie no we ne be sha asofo ye fa futu sempa wo ye fa futu sempa de ye ka ne say busuafo oti wo fie na be ma so opew kura no a wo de ye ka na wonti a ukodi a beda manko ka ho emfa wo niam ankogu ho sesi a ye ka say oba ya niam egu kwaku fie beda wa ko isa koyo beda o konso no nya kulu pe anwe be peja
so enu ti se wo de ya kan o ma me no mo ka mafia ne ma me wo se sofo ya kan enum nsem nyina afi na de ekọ no untimi mpoa no untimi nya no hwede o se jan life ma no ene so wo de ko ka ho be ha ba bia ye te a otu kokọ da ho na ubisa se nti die pa na kan no a wo se woni ma de koro awofo mu ntie o ade anu de se kan ye ma no ai sa akokunu bi o se kwoto bi na show enya kare se dwe na wudi agro so be stop no ai oboma be na bebo obe han ko fami abebo jano ne ko wonani a ene ma afia na hotia na atoto twede ye kan na hyese no wantia ka bia enkanya kwaku bia sabin ka ko wadim ko fia ufiri mu banyina no e ma banyina ware bia tini kufi akawo on so antie dia ko fa ba ti mu amutie na wiede yesra mu ne se mo ma me ne mo papa no mo kan asema yesra mu ada dia ye me ya ne se mu nyina mo tete asori dem mutiti aso dem o wo mu ka wo ma so me se me yam hye ahye me ni pe ba ha nyina nkudi nkwaku na mu tete ma so dem mutiti aso dem ba dia asofo ka bia mo mfa dia mu leaders ka bia mo mfa eno anse kwesi ade address hyerepe ena revival ye ko Holy Ghost power wan Holy Ghost power ena ye ninam musa na bunsa mu toso ye be sra mo ko fa we se awofo na ati ni free enso mo amudi mu nsem hunu no na ma teatra e se wo fafo nyina ni abre bia me ka cha busua bi oni se enipa ye ntwe ne ho manso eye den akwaku ye bodamfo kura wa bre mu nipa papa bia menim no baabi ne baba okane no nsem nyina wonte papa ne tie na ne bare nyem kwala wo ko university woni ho ananyem meti ni a ofa ne free baabi o mutie ekosi ne kuru no ni meti ni anyem kikiri ma enkomra akwala ne timi bounce back wa be sua de awie etin office kura ne car na woni de asie wote wa na metini na buru say tam sanka adwuma ma na obegina se ho where's your boss call me your boss the first son of your boss is my son it's called na mami eni ewu ne ho na ne papa ko boy ni fie ko ma no woni mesi edu okohoda so etwa ska eka wo ho a enkoda enti se de kwaku tie bia busu obeto mu fa ne sa na mo betimi aboa no na wa be ye nipa dache obi nim do be hwe obi ewrade nhira me da say amen eye Beaver Dental Clinic ye kan fo omo ede amawo Beaver ye won kran e na afi kuma se esen ho yawo esen ho hawo esen ho bibia no Beaver Dental Clinic akwadri wom enu nti bomode asa wo won kran a ye wo airport residential area ho a ye be airport view hotel kuma se ye wa hodwen hye so ye ne ba na hwe ne mo kuma se number ne ye fra ye ne book appointment 0593 834217 0593 kuma say 0540124200 0540124200 Ghana say no your branch na wa ahodwen hye so na ne ba na hwe ne mo no ye was special package edema obibia obeba ho na menkwe na mene menua ba fefe enkodi nkomo obaba memo akwaba Maa Akos na pomuti say ya the crystal say fa yetu freda da ne enko epiwak na chiakache meda say ye ma yetiefo nyina aha emobibia akwaba ede ba piwak natural ye ne akofa 3p garlic mixture ede abadwaso asa onya bi na so no mu a ebebo papa ama onipadua no ho asisi ho so 3p garlic mixture wo share ye Facebook live ho ma be hu sede esi etie na ene 3p garlic mixture a ye kamfo ede amount no ade a wono mu a ebebo pa na eye free ni padua no esan se 3p wono mu a emoje di afurusane yie ewo ni padua no ti eboa ema wo ye kama eboa ma eyi sane ma hodo a ye beka ho asemi ede afri ho na 3p garlic mixture no ene enkomo ameni wudi eyi obi a eho na wonsa ene wonan ayetititi de broni beka se numbness obi a wonsa ene wonan etayetititi no ewone ma hodo a ekofa edeba mepacho enya nanse na ache wo ananse wonye police ni ene waba abecho enunti wohia 3p garlic mixture se moja entumi ndie frusane yie ewone padua ni mu a ene tama wonsa ene wonan ayetititi wo bi a wotatena seche utiminya sa ehaw no bofil bosore na wode wonan pempem fom na wonan ayetititi obi nso utimi gina faako eche
ananse no ɔsi akyew mebakyɛw ɛnya ananse na akyew ɛyare na wɔyare obi nso hɔ no mu a wɔnya stroke ɛno nso ebetumi ama wɔn nsa ɛne wɔn nan atayɛ tititi obi a wɔnya diabetes ɛno nso wɔn nsa ne wɔn nan ɛbɛyɛ tititi afei obi a wɔtaatena se a wɔka wɔn nan to so ɛkyɛ wobɛtumi anya saa onsa no nan a yɛ tititi ne bi afei obi nso a wɔnom nsa na afei ebeduru baabi no na adwen no entini bi ewuo wɔ mu no na wɔyɛ nyahaw ebetumi ama wɔn nsa ne wɔn nan ayɛ tititi na sɛ ɛkɔba saa eduro baako a mekanfo de ama wo ɛyɛ 3p garlic mixture 3p garlic mixture esan ewo ene garlic na ewo mu ntino wono mu ase moja na kora na entumi dia frusane yi a ebedia frusane yi ama wonso onipadua no eho asane no na wonsa no nan na etititi no ne nyina afiri honom ma menche one ma hodo a se wonsa ene wonan etititi a obetumi enya ehaw ewo ho wo honom a ase yate mako e de asra wo ho na wo ho hyehyew wonsa na mu hyehyew wonsa achi wa wonni meko enso na wonsa achi na edwaw afi wonase na sa wonase hyehyew obi kura koda ontumi na asa na dwo no yato bibi ade agu ne ho na wo ho hyehyew mepacho se moja ndie frusane yie ewo nipadua ni mu a saa tititi no obi won ma wada sori a ontumi mfa ne na akra nsifo asa ne nan no emu femfem no asa wode shempa boa ni mu a asa bibi wo no mepacho eno eye numbness ena aso mu no enti se wo ye obi a wapo so taye wo ya otanya honam yawo wontumi enna afi wo hono mu ana wonsa ne wonan kra wontumi emma so a mepacho awiai ohia 3p garlic mixture ye number ye de ye adwuma ne friends si a se wo sa haw ye bia na ye ne wo eni nkomo ye number ye de ye adwuma e wo piwak natural a ye de 3p garlic mixture abadwa so no e ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 o friends see a wo de bowura pharmacy ene herbal center bia wo kwa wo say wo pe 3p garlic mixture ye be yi bi ediamao ana bowura dani herbal Misty Herba, Apidank, Freddy Mens, and Colonac, Obenya be ato. And as I walk and cranswa, or the Bora pharmacy BMO, or the Okwa will say, Wope 3p garlic mixture, or baby at your mouth. Or was it for Monko Samad Herba, and once would when each wa, Ubenya be. Mieba bo, and small dua, a month for Anume Drono, or Maka Ede Afahon, where Chessie Betanaha, Nasa Yaka 3p garlic mixture, once more. Enye ntrobi ene yetwa ede a kyerɛw ansa na no gye number no na ɛtwerɛ to hɔ na friends sia ne no eni number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ento de yankotie adanse a amanfo edi ɛwɔ 3p garlic mixture ɛho yɛfɛm na kwa me tɛtsi dɔla ɛnkane na som sisi ama kame na to na twetweme binya 3p garlic mixture no aboa me pa na dia ma number ko pɛ masa na ma koma te temi wo be kine mentefe ntimma me to bi so do ne dia yɛ kan fa na sai na ma koma hyehyɛ me pa me to bi no ma yɛ ntisi ade agya na me yɛfo yɛ ka se ba to me no yɛ no yɛfo na reduce ma ane me body na kama pa I don't powerful I powerful me see me india dance sada mo dru na enwa papa me pressure ko so pon no makoma na me bre sisi ato mi no ma me na kai mo dia ye but masa bibi wo me see nya mi sra mo pa nye mo 3p garlic ya kamena na free mo Wukoto jene wapaso na asori a wu complain no sa wonum 3p a ebejane se hu 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina Anunti adansi a amafo AD efa 3p garlic mixture eho etimesira opebi no na emwa ebeboa ama emoja de afusane yie wonsa no wonan a eyetititi ni nyina no ebejai Bora pharmacy
herbal center biem baby a wo bia wo se wo pe 3p garlic mixture ye be yibi di amount ye de enkomo twetwe no asi friends sia na ye ni nkomo 0248 92 88 24 0248 92 88 24 3p garlic mixture Akoma FM 87.9 what the rapi work natural catching tima won sanka dre bi na mum no hye so ema me say ebo 11 pm wa Onua TV ebe repeat jumedie live 11 pm Onua TV ebe repeat na about 7 p.m. on so 7 p.m. na OIC TV so I repeating in live into betting asanya hwebiem Osbel Limited muyan na se wo pe blocks papa ya eho eden se wo pe moba de quarry ducts de cement de na wo de siw dan afebo betimu a eye Osbel Limited eno nti ye waka se ye ne mosque ne hwe ni mo wo kuma se ne importer mo beto blocks e wo Osbel ye de guka mo ekwaja free Osbel garage and motors so e wada kwadwom ye ne despite house and edition was second hard cars ya wo pet ye ho adin awoto a ense ye no eho e na abenya papa pato sanso na edum ensua senso ye wo electrical shop electrical appliances bia no ye to bi Osbel 0240 40 32 47 0240 40 32 47 0240 40 32 47 na ye nyo so 7-bedroom house ye ton e wo chede santase obwase kwantempon so ho kitchen washroom compound bibia e wo ho garage nyina e wo ho enti se wo pedan yi ato 7-bedroom fra ye no 0540 36 83 62 0540 36 83 62 na Waterfalls Drilling Enterprise de obi anim ye drilling expert ankasa upese obi tu nsuoma wo enkofa obi akeke Waterfall Drilling Enterprise ye wo baro new site ye na ye bia ba clinic ene wo abronsan kromo e wo dweso fa no 0246 265707 0246 265707 Kefo su travel and tour yedu betu kwan yedu tu kwan ema wo bi enyo frakadam na wanyu sika ni Kefo su ye wo kuma se ye me na high tension what your friend 0278 90 29 65 0278 90 29 65 Dr. Foko back clinic Dr. Foko ayaresa nyina afie ne Dr. Foko mesa wada gonorrhea syphilis na media what on 17 time adwaman mo yade ban wo pa wo juso twa mu yaw wo bubugu mpam diabetes hypertension yade ban bible se ne aduaba ne fa han ne sa yade Dr. Foko de hama sa yade tutu yade ase deku ewo Dr. Foko back clinic ye wo pechi number 1 oboase kwantempo so kwasiada kwasifiada ene ye adwuma 8 am to 5 pm na a Dr. For ho ye adwuma fra 0242 155 935 0242 155 935 Lifestyle Reform Health Clinic Dr. Stephen Asiadunie ayaresanie jesa wo amasa wo ba won kwade ho beto be ma wa ye mre e wo mpem wo pa awo ma wo liver ne wo kidney no ho abasa ulcer sciatic high blood pressure diabetes or yabde ben wo de prostate wo yade ansan yade nemu san yade ni na Fabra Lifestyle Reform Health Clinic eno no ye diagnose wo ehunu yade wo nipadua ni mu ane am no aduro ye diagnose hunu yade no a ye ma waduro ye wo Kumasi Abrepo Pentecost School Junction Kumasi Abrepo Pentecost School Junction for Dr. Stephen Asiedro it was 0502 41 29 75 0502 41 29 75 na shaneso emame se Royal City Academy me se wada obano wo maternity leave no aso bomodi ane fa akwara ne bra ye begina hwa no wo po adwuma no obefa wade kama secondary level eno no 1 to 2 eno no eye remedial wo akotro no wantwa no wo ba ye beche wade bibia kama okotro wo betro atro etwa de oni ho de 6 am to 6 pm remedial classes no ene start eno ti shaneso ne body abra body ne hostel facility Royal City Academy e de Chamso Plaza Junction Friday no 0241 66 76 57 ekwa bomodi na betra se mame be ya de ba akoma me 0241 66 76 57 ekwa ema ade we agidin oba Talia. Aye oba Talia. Aye oba Talia. Enu ti oba spaghetti na sa babiem na enu no na abeti se akua ka se Oba Talia.
anu ti ba osanka oba tali ani bi sesi a ekua edewu ede me se wanya wawa che no wanya oba tali a na de agu so wa anu a wojolofo no oba tali a ne de wujai free mu ana chese wanya aduane no na wa chese jolofo no wanya na wanya de nkola ne pe na wanya de mpanifo ne pe eye tali Talia. Enkodape empanimfo nyina so ne ho pa na eyema wo pomuden so enti bra bra ne yanchele with spaghetti oba Talia na just say eno ano no eba ya na say ebi ade na bo oba Talia aba nti ko ba bia ubenya bi atodwane supermarket bia mu afa ye kwa homa ne so na ye ne ya frefo nkodi nkomo aye 03224 98035 03224 98036 03224 98037 na ye ne enkomo within the baby afrefre. Hello. Me pa cho ye kwa no afidie ne kwa fam kakra. Aya ko sei. Yan kwa 19 boni town ye fa foforo. We de me kan se ene de mo baguma papa. Na mo be man. Ami se ya muda frana woni. Timu ko tina mo 87.9. Na bia antitemi se mo de mo ba ya me na buga. Ya me ensha papa we dey baby afrefre. Yeah, did you put your wood to Guinness? Okay, yes. Papa goes young to Consider. There you know, what Papa, Miss Reza, more personally for being now on there. That's the edge was my mammy. You may be banner, you banner the kids to swim. I'm up on the stage. And you had to do better to another account home. And a pressure on the banner. I'm not doing panel. Marco, I tell you when you're home, mammy. That man's so much with your flat. Obana baya because you came that. You did with your friend as a diamond you will be able to me. I just want to know. Give me so I can when you call it to so we. So Obani go to next a diamond in Canada and you get your place there. Or move to sell with your friend or home. That's all my 87.9. That's a pa. We didn't baby afrefre. Mini aba ko papa bi. Mini aba ma papa bi. Mini aba ofa kwate ni maso wa santima ponku fi ase no ta coach. Mini aba ememe bi agiribia hwe omutiri mu se. So ya wukura ni anse nkoda na omunyina obeba. Se nya se wotirim pa dia se bi be ma wodwene se ana chese se bi. Wunnim agiribia da otirim. Se be ma no wo ba na wanhwe na wonyiri ko obeba. Na wo hwe se wan na nse no mani nyini no omra. Na mini be me se ase patapa bi no ye. Woni akola awu. Merci be na wo hwe na sa di ntokwa ena ne abushani bi asi ye me ka kire be mane ne oba na bushuafo se akola wo mutam se ya sunzie be ba na be me na tinya be fura be hani ba na be me tinya sika ma ne ba dia to bibia di no wo mu hwe na sunzie me na oba ne so won se yesu no fotu no hofo ene chenkenya ni ska na ene ma la wo mu yo bibia si wo mu so a abraboboni no mu gwetu wo ya mama ko chambi se we see for my baby aba to me that me aba me shofa kwata we dey ni baby afrefre ma go ma aha ye ti o mira me ba ja na de ma bo ejuma ya mu nhira mo me ka se fi ba ntmo ejum ma go em se baby a na case we no ha me ka kai o so ba no na wo ka se wo ni boy ni nyime ye no ase no nyanko ba ma na hwe no ho no na twetuma so kakra se obi ni wanyim na no nyanko ba ma hwe no Emma na wafu we also one pen and one police man. I want to tuma to that. So I want to get that. And then oh, and the chance I met ask a boy and in seven need to know. I say almost 10 on the 8 also and more. Oh, and they will say, oh, we never say now when you boy and when it's not to Jim. Okay. Me that's a papa. 0322498035 0322498036 0322498037 na shane suma me say impressor capsules and oil a yona pharmacy and na asofon in segment no ka within the baby afrefre. Hello, Maa Akos unia kwami ni be kasa fi koti. Okay, yankwe. Yo, ma e na ne se asama ne mo bo adwuma na de ba ko ha me kakra ne se dwuma de nyina ya ne na
studio hɔ no deɛ ana ɛkɔ sɛ mpanyinfoɔ nso tie nipa ba a ɔmo ba nom de abufuo ba nom keka nneɛma bo nom ɛda ntɔkwasɛ no bi ɛda akɔpɛ baako bɔ baako sɛ. nti ɛyɛ a yɛyɛ ahwɛ yie papaapa sɛ bibi nso wɔn mpakora ne ba no huhu ne sɛ na ɔbɛyɛ nti ɛba ne ɛma mɛmɛ gyina ha. meda sɛ ɛyɛ bɔmmɔde ama wo sanka yɛ no pharmacy foɔ nnuro no bi impressor capsules no ɔno no mu a na impressor ɔyɛ wode atwitwi faako a wɔyɛ ɔya no ɛbɛkɔ papaapa sɛ wate atɔ no mpɛ mu na ɛbɔ deɛ si bia no enti frɛ 0243 123224 na wobɛnya impressor capsules no ɔyɛ no bi atu wodi ne baabi a frɛfrɛ okay yɛ tie Mamfa kwenye nimetia. Nimetia mara ku mwishawara ya mitia. Obani ya kwa obama tu anyadi. One obani bema ni obani tena. Odi Akoma bema fufu. Nese vina na line no entumi eni emoya hyane soma me se fufuo party ene osei krom beye butubutu se bontuku na ayese bonfrete enu nti nyame yadom a mebusumi ne de tosom yenu eye dadwo na hyane so eye fufuo party ewo Akoma FM yene mu ha wodi a obefa so a eye wayowa pe na abefa de aso a na afa wo bedi fufuo se de awupa bia na wakọ enti eye Akoma FM fufuo party ye betwa nkontomo asankwan awe nam enu nti brabi udi ni baabi afrefre. Hello udi ni baabi afrefre mpacho kasa ni yanko mpacho mdi tomatia nikakati atido. Okay yetio mpacho masemi na se obano omle na kumase two bema lefu omle na kumase na musaforo enkamom na bibia enye asungio. Okay meda se papa ha ne betumi edijimade ne nyina esie sabre de agudie mu akonfo eba bagega ebusu apani samia champion ene sports crew no ebe transfer afa wode agudie mu nsem akotwi eba breman ede atome so medi ede Maa Akos Akoma FM 87.9 marathon empire bokese aye all night match mu no Friday dey eba so and number 10 Oh, Patasia Assemblies of God. Oh, Baba, my friend, number no 0547 85 36 40 0547 85 36 40 all night service. Oh, Assemblies of God. Okay, yeah, I feel sports crew no eba betranse.